Awiani Yankopa ya bra dwene ntiase aso. Awiani Yankopa ya anu na tumi kasika ntumi nka. Ejewia Yankopa ya biama wa babi awo bia. Unto the Lord be the glory. Nidina sedania ye nyinanka. Krediam pon ade a waye no. Adwen ne nyansa ntumi nka howe. Tambia someone ya mekanisa. Se bibi wa sedachi a. Me fa mani pa bia se awurade na mede be ma no. Bi wa ono no mankwa. Awurade na mankwa. Awia minime bia na wo store wa adwuma ba bia wo bia. Samre wo ya ombo akra pon wa kofie. Ade kura me no betumi aya ne se beda awurade ase. Fitia no pa wo ba adwuma so. Hwan sankyera ne ne anwanwade atwere di ampon wa ye. Ade da wie wo nana se e. Davadi abutie mi da awurade ase wate. Me kasa me foka bi na ka ni lose control. Na ebra ka ni lose control na wako no. Na we are more than 14 na na waka ni mo. Na wo bia tiam awurade giye no. Awurade buaye. Awurade giye. Mame sa awurade anyewo a nipa bia ni wo betemi ajew. Enti sa wie sa awurade ajewa. Awurade sa ye. Awie sa awurade ajewa. Awurade sa ntonton. Awie sa awurade ajewa. Awurade sa mpeja. Eba so midin di kwa kunkrom Africa se. Evisa mre kwapem se nonsia ebebo. Midi wadim na mre wa kofie boko. Sa ha na wose wudie. Aya Ahenkan Akwa drive. Ti afiefie mu ka mu babia. Me na be se hwa shiti. Nemom kana usa 3:30 papa. Yane wafadan. Ebedi nkomo. Na niatia ne say the mystery behind name. And ya debra wo. The mystery behind name. I don't think ya shall say free quadro and ya ba quabra and ya ba kwaku and ya ba yaw and ya says ya dasu kofiwa. What was it? Ya wie kofiwa. Tiene kwame ama. And ya kwame ama for get ready. So the Bible says, Proverbs chapter 22 verse 1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver and gold. Enti sanya ya asante for di bube no edimpa ye sen ahonya ene amaka ne wo ha kire ono. Asante for be na wo ha ebebie ni hwe ni Bible mu. Enti awia bi nim sanya wudi mystery anwanwade ene ahintansam bia ewo wudi ho.
Eya nipa bia wa say ya wo ahintansam a e wo wabrabo ho. Sani obetimi akọwanim e wo so wo ahintansam a wo wabusuam e wo so wo ahintansam a wo ma ho. Sani abeya obetimi apagya de bia wo ye bia. And there we are there hintansam a wo din ho e de bro. The mystery behind names. Adibi wo ha wonim oba ne afra okwadwo oba e afra okofi wo de ne wonim ano no. But we me ka kire o say edin na ye de atowo so no edin ni wo nsunsanso edin ni wo tumi edin ni wa hodin bi e wo nipadua so enti me bisa say do you know the mystery behind your name? Anu na ya na hia pa. And then we are making us a bidding. I'm an aquacopia prison. And we are making us a bidding at the Walijaya at the Atoneso. But when him say a dinner, a dinosaur, a mutumi, a more day, a more near my I hint a woman, and a dinner one so. Nay. Wafa wienzo obidi amana ya kasia obidi amana diye obidi amana peja obidi amana kwaso. So the mystery behind your name is necessary. I was saying who tambia one who a baby to wabrabom. I just out here when I was a sadia when ye menkwadia be samen no nagu me be say we as within the saying. And do you know the mystery behind your name? So stay tuned. It sounds that the mystery behind names at the bar. I want for dying. I crado. What for net to say? What the other room? The radia say. Me whole year to say Cotagenes. And Cotagen no a poisse. Na oya bobia. O the bourbon so cry and more. Yes. O pina and pie. Ne ho den papa o da ho asebo so de o TNT wa hu ni din ada na so yes ko tadwen den yenye edi wafa ene ye ko kwame ne ama enti kwame fo ama for munyimasom na muntie edino eya na wo into two categories good and bad by obi wo ha opese anytime bia or take the good side of nidino enye no na beboa but if you know the bad side of your name na o ye hu adwuma ana wo fa me boa aha enti se hu say yes udin no wa hwe ya ebema wa ye konusania na wa sha ase hwe ohun su yi sane be ya ensampo ebinya dan enka wa no na ayiwu afrisa musuo because udin ne kire se sensan ka wa no a ene obeye konusani forever ana meboa enti bible say yesu kristo ye wo no ye ka se na ensa ankana no da mo fansa sa enkana no samson so sa yes mema ne fansa kana no ene ye ka kire samson so say yes e ma ne nkire ba bia ni tumi eden e wo o kire wo ba no twa ni tirinyu no samson e be ye paralyzed a kire se the ni efraye no tutu na ni se efraye ye tutu na ni ye gina ho odin free ni nsem so there's something behind your name wafa ene kwame ama me da say okay see Africans mi chia metie fo ina wafa dan ni asem ya me kan obroni bese information ansem bi na me ka kire wo enye chinchina achia som na fa ya adwuma ba se wo som so abebo na enso asem na me kan ye no kure obi wo hwa a ensa ya nkrofo frame wa kire okay obi wo hwa a wo ka ni negative no on pene so kura onye ntu kiriki knams
kanu kra na da nyame ase wo ho sansa de maka cho na ye no kra wei enye din a ye de afi ba bi ato wo eye wankasa na wo kra se meko eye wo kra din so enkra bia na jirim wo pa jai wo pa gidie wo pa som wo pa totwene ebe yew ebe to na mom wanfo wani anto form ade ameka no hu na wo ye obi a wani da form pa wo be hu no kronye sasa na because wo kra din no medase medical metia for ina wi nti mebe koma semso ofadan nie say ye wo kwame anase ama muntie din na deda moso no kwame ato apoma kwame ati anankaduro ama nyame wa ama wahu edin no yese obi yese ye fe no adoma ye amamra ne okay so obi odi ama bia ya wo no eye mimne dada mi bia adoma odum nipa oye nipa afutuo nko a odum nipa amafo ama eni kwa amefuo nyina ni titiw ne amafo ma na ewom no okay ye from adoma no ye wo eye mimne da kim ya wo ato mpanindie mu mpanindie ye wachede ye wo mimne da so ye bema so ye oba so ye yafo so ye hwan including leadership said the brony bekan no eye wachede a obade e de achewo amane kwame omo ya hobrasefo omo jo amane kwame wa o me na me ka chewo omo jo no mo bu ade ankasa naturally se opompo obu ade mo bu ade I see omo mpanye ma ye ni kitikiti brony say they don't rush and mema sa na mema metie o ma me odi ama yes sir omo nye ne ma gidigidi omo mpe they don't rush in anything kwa me ne amafo omo suban no esa ho brase a wo mpe se obra ho ase kra be bra ho ase wo mpe se wo ya ade wanwa kra be ye wa ba me ya wo me nda no nko ade ende obeye ende obo akra wow omo nso omo achade a yakopon de ma omo ade ba ko wo amane kwame fo ho ene se omo mpe se omo be she obi ase for long time omo mpe obi command say obi be command you no be chase a chase no obepene but e check akra na command ne ba ne so a me wo fa se ba ko ye soja ni ozemaza wo fa soja ne kwa minya meja ko abrochire because command no mo mpe adentra oze adene de I see omo mpe to be under somebody's command for long omuchi omokra no to me omuntumi nyina ni mu kra na sa asem ya me kan wudi ho agwa ni negative I wono eso ama okay so oba na ompese otena commander se bebre ya edin sem bebre beba so wan nyame anom no wan kohia ba ma papa bi a ono so na dwene mu abue ope minute mini be ma na de bia wakantan oba no so oba no wanwu a ono an obedwane so ya ma because omo kra ni ntumi sa ade no okay so obi a odi ama ana so odi kwame so onim say na ote na me ka kire no say not here say ompeo me say information na me ma me nyire o kete say fa ye adwuma na mom no kore na me ka kire no opa na wafa ompenso a ekwan ni wanim mesre say kamu betie eda no me ba ha na me ko na bisi ankrofo bi omo bomu yu no omo ba me ho I see praise wa mikasa hwe ene wa kan sem bia wie na ye me wanwa so obi wo ho a na enkrabia mu anase ni di na ekura no ebema wa be ye kowinsani okay o ka cha na ni bu afu say sa nkofo aya wo mo sa time ya na so mu kura sa di be ye akwawinsafo hey ejementi sa kekekere instead so be transfer hey sa ne tie dia azu be hu ano abe sa me se wo be ye anse wawu opa di agro na hwe nti se nyame ye wadom ne ye keka ka negative future no wabɔ wo nsɛm ye edin bi te se ye nyama edin a ye de atoto ye so we de wo kra din edin bi te se agei ye agei wa na madam for baby wa ni kun no onye du ni pemu ana wa ye bom eto da bia efie wo ye bi na oba no be ka chem se wo fadan mi kun agei
say ya no what am say your friend is saying but your friend agye nam say agye no what ase ase papa menti ase say agye kire say ejankaba okay obi a de agye betu bia isunsu aso be ba wo so no be ye wa de te say mo wo ye ejankaba abrabo no ase won say de ejankaba tie yes omo ane ho ase wo so ade mu en sheda nko papa bi I see je say wo ye ejankaba wo mobo ya ka say ejankaba enti nam say ye fra wa je o say ye eda so pepepepe me ma me de je wa na de aye no edin na wo ho no aye ka ho asem na ye didi ago ye nim nti obe pie wi ase pe eda to so nwotwe pe oba de se moma ne din onipa ba je ne din wa ma je nyinkyere enti se ya wo kwa me eno de se ya wo ama eno de ma obi adwen ye ne se wo fa na beta na okeka de ope o sanse asem na me ka no sabi minjis obi asika min pesika bi afiri na maye ma defede fe obi aka obi ho bone aka obi ho ya adesua ne yesua asem na me ka kira enti o hwe ne eye wo mu no na wa da nyame ase yes wo se ye ka odi ho asempa na eye ma wa awrade we dia me da ase se ma be fa sa din me pie sa dai ni ye ka bone wo mu se awrade me da wase wo hwe wo hu ye ma me bia owo ne ba time bi akura na no musasa minim ma me no obi na fo ofisu yan na ofre me wo fa mate udin na mso odi asem say na me ba bi me pesa wo hwe ne nkra bia ma no nti me say me busa ni niam before imam fema odi ma mpe na mse oba no waye kọwinse ni onom drugs o se awrade enu nti na me fra wo no mewo tese akola no ti me stress mo bia bu mfu se boni bi ba ni die mu a enye boni eye negative enye boni kura na nepani for se nyema ina na mienu ni fa benkum oba bema akokora abrewa kom de me mamen mesu mani age bibia na mienu okay mienu no so kutia wo ho enti wabrabo na wo de ba ye din na unya ye no ehun sunsanso ahode ekura ne eno so kura mienu okay sansa usi akokọ mfi a wo na be wo ya wate ahwe nti wo na ye mienu we bre na we balance unsa ye mienu wani ye mienu hwin tokro ye mienu waso ye mienu bibia mienu mienu no so ebom pai asante se sipai chese we ni ho enso so mbe hie ma na omoko we su ni we ni ho esipai sa na wi asetienti negative and positive amane kwa me monya aso na muntie me enkankan ma na ewom na amafo omo voice aya soft omo nino omo tone the tone omo kasa breo eye breo omo twe omo kasa ase emema na ewom no na ka we me by madam fu bia say ka me ka jense me kokan odi no ase motie o ka say o twe asem ne fom omo kasa ye wa atese omo kasa nya but omo tone nan kasa ede especially man no omo wo tone bi ede me twan ba kun bi wom o ba na ma hu say yes me twan azu me twan ene ye wi ye beko akosi ba bi na next week ya ba beto aso nti bia na abefam yenhwe yenkoyen omukura soft tone just say very soft tone na ewo mo kasa mu na eno chese omo ye peaceful people okay amane kwame especially man omo ye peaceful people omo ye kikiri they are peaceful omo tone na nkasa omo kasa no mi hu soft tone kwa me enu da form boko omo kasa emre kasa na oti tone na eni na agege no eni nyigie no ye ede e ma hu se omo ye peaceful omo ye asomdwe enipa se ama eni kwa me obi ni omunya asem a na omo ho yira wo enti omo tumrika tem no ma akwakope kwan omo be fa so omo be yi saa asem na free ho pinten na free ho wow omo mpe kura dimrika sesi a no dimrika akwakope kwan omo be fa so asem ni free ho okay asem ni free ho na de ba ku bi wo ama eni kwa me so we de bonike to abi da no na meni obi
nkofo ba madwumam na omo ne meka me yafia me say na me say ete wo kan say ni na wom na we dia ye kasa na me say nti na kasa de hin na ye na me say na sanya me na mbeka cho say brasa da no abebu sam say de hin na ye na afi na ye kwawo emu asa ba na no abasa da no say wo hwe mu pa dia enka ni council no mo positive do so pa ye kwaku ni ama eye wukuada ene memeneda sankrofo ndie omo positive doso positive no doso bebre no negative ba ko pe no ekum efiafo ne kwabra ne omo negatives bebre but ha but kwame ene kwaku ama ene akua positive bebre ene omo ni baje sa but omo negative no ye ka ne kitikiti bi but ekum does emu do emu odu yenti me ba negative back so a debia ama especially where there work kwame for no so pa debia omo pese obi tie omo instructions ono mpe woman instructions bebra ashase no bet dia chira kakra pe ompe ono mpe se obi bedi ni so ache anaso obi be commande no ache ompe sa no ono so pese enkankan ni mema no opese obia comply with his instruction opese ono de obecho na kwanche de ma na asase mo de ka fa umpe fa I see na ho na din semba no enra media asema akasa ya so bi beti a meni afa kakra kwa me bi no wakọ ware akosia bi na oba no mewu me friend Kwame ba na se Kwame ade na o ye so say dem bi hwe fie me ye bibia na do ni sa o ya ben produce say sisi ni punam say me manim na do say sisi ubu so say me ye bibia me hwe din nam say wo pesa wo yire ni tie wu ya obeka bia wo pesa o tie na wo de wo ntie ni de o ya say de o hye o kakra bia na obu afu hwan ni wo say wo hye bi na mo de wo jire no so contain say wo pesa wo ku no nya sa me ka na sister no yimo na otina form cha papa wa kama se mi na kama se mami ayasa me wa na se meka wufi ha me ni mi kun enko bio I see wow cha se omo mpese omo betina obi ehase achase no betumi atra kakra ye kakra ompe okra ne mpesa ade no na mom one wotia nkankan ni mema no opese wo ni ono beka no umpe tie so when ni so empathy frames say Kwame omo ye timifo because them be person who din asem no so the instructions out there man omo ye very calm omo ye peaceful but nkankan ni yire se mu de opese ni pe atwa omo nkankan ni omo yire nom no omo di omo asem so they comply with their instructions na no sa asem we any omo mpesa omo tena obi ehase for long no eye too negative because e cut across omo life cause omo pension bebre sa ama ekoware bema na se bema no oye se o di ni so to me bebre me say obefri fi okra wan hwe obefri okra because omo kra ni ntumi on pension so bebre nya se omuade o but okra no se wo command no a ompe okra ni ntumi ngina sa ade nanim na edin sam ni ahometia bebrebre om sansa nesu nipa obi apese o hye ne yonko so obi apese o control ne yonko enti sa ade no e your help de ma om ya me bo mo se omo ye organizers omo mechanism omo boabo nipa omo tumi organize nipa enti amane kwa me for de omo nhira do so pa ya me the organization the mawom ne santi no omani jesa omuni nipa benya nkabom aye adwuma ventures omo pe partnership ventures omo pesa afei asamba akone se ya me di sa muaboa no anase organization no ahye omo nsanti enkankan ne ma no omo pa futuo pa se awari mu asem especially obetu fosa ade menya okunsa enya se menya oyiresa pa futu tem bia obeso tu obi fo
na amane kwame ade bi wo mo so saa de no a omutumi boaboa nipa anu nti no omo adwen papa bi di ma nipa biara omo be hia no se omo nya nimdie bi mfiri omo ho nti na omo ye futufo no na daachi aboa omo abrabom enkanka ne aware ne ye ne papa te ye ne maame te oha me ye ne ekunti ye ne yete oha me obeya obetufo ase aware ne beko yie se na danfo ne wa so oben wa obetufo ne obekasa boko ayase daachi wabrabo no ebeko ye na saade no omo wo ema emrante ene maba youth tem biara omo tu omofo so mbenya nimde na daachi aboa wom omo ye hard workers sometimes tem bia omo pese omo da subanpa adi kire enipa omo ye nipa bia obo ade adom omo pa sa emwaboa no omo boa enipa anu nti no tem bia no amane kwa me for person omo ye adwuma bi a adwuma nipa bebiri betumi abeye bi sa na ama forte tem bia they want to open a large business. I be take more workers na omo de aye adwuma na no next week me ba na to yenti a Yakobon bo omo sa no ama for no ankasa they shouldn't enye se ensese omo ankasa create adwuma bi no omo ye de ensese omo ye nse omo create adwuma no omo de ama nipa bebiri nipa ne ye no aba e be free mu aba no en na be ma waye yi ama for no kwa me for no o create adwuma no a na nipa bebiri aba ye mu adwuma na nipa ni ye adwuma no aba anase faso kakra be mu no oje kakra no ne be ma no waye yi odi Ahenkan Kwame yobo me na me ka kire o ye Kwame wo hu always they want to create large businesses for more people to come in, and when they come in pikin and no ne be ma waye yi Ahenkan FM sa me ka wo ka chem sa wo se me boa eda wanim wo peu me say eye no kra na mo me nhya wo se fe bo bra na mo me ka cho se no kra pa na me ka kire ho no na edin no a ye toto no me de hom na ni nyina beba nes me nya wie kwasi wie a na me de emrane ne beba emrane na kire edin no na ho odin na nkasa so ekura wo na wo behu se wo te san na se wo te se ne Yakobon ka kire Moses se on kan kire ohin fellow se ni din de I am that I am sa I am that I am ni obade edin no onyame ni din de ya na mom ni guy name no dabi ni din ankasa hin na I am that I am no eye o kire ni tumi a owo me ne na ebe kakra sa asem ye wakan me ba be kan wasema ade nti na wo me papa we me oba nipa bi oti wiase bi ode me just nya me ketwa wonimu into ode me obi ade me me na oni me kasa na na o kwa hi o me kodom enipa na wote ho no wonimu ho so wonimu ho anka nya ne sa wo den stem ebe kwa akosha baifuo awurade mi fie be ye na yem say yo na baifo no so omu ni anu omu ni lawyers kade bi obeka say we die ye nim ho hwe wankasa nkra bia na ye wo sa na mo ye nko ye nim ye gosi ye ko ye nim kakra ya no enti amafo saa de no ewo mo so na se omu bia adwuma kese sa no a ebe ye ya ma omo if se adwuma no omu ye authority over the adwuma echese adwuma no is under his leadership se etisade a ene na de obo ade abon ne se omu adwuma kese me ka se adwuma kese ne nkire se ti se u bebie FM station ti se de Kwame Ahenkan abie dabi obi wo a me wo maami bi oye nofna na oye ama tebia kwaku me pese ka me bia me cheche nkrofo koko ye na me kwa na makofa tokro ne ne na me de abre wom adwuma a oya no na me se wahu adwuma pa oye bad pa koko no a oye no enhye dan adwuma ka so but afa ema bebre ebi o Medina ebi wo ha no no akosi no akofa ebro ni atoko no de abre no ya na omo ton omo je omo fa so a kakran ketenkete na omo de ma no ene
wagina ne na so nam say wo pan ya so na wonam no fa so o se me da wase wow enti say omo the group bia ama for ne ombe ya adwuma bia no say if the leadership no ewo ama anase kwa mefo omo no mo ye authority over that group business omo ye yo no okay because omo kra ne mpese obi bedi omo so saa na nye say odi wo so no o hye wo ade kakra bi na wo ho anu de etaba awariem say ya no pese wutie na asem tie instructions because onu ni trimu no o se boni nim okay enti no ade na wa kire okwan bi na unni so na enkofa asomdwem na yi na o hwe wanim say de obeka bi anka di so because omo nhye da andwen boni sa enti na omo te sa okay yo enti sa de ne ma omo beye enhwesode ema nipa atwashi omo hu nyina obroni say role model kwame ene ama omo beye enhwesode nkofo bom din tu omo manfo okay nkofo bom din wahu wadanfo wi wahu sister wi wahu say yes ni suba nti wa yes won so bomodin na nkakọ you so yes omo ye role model okay ankofo sua mo say de omo anya no mpuntu omo atu no abrabo mu no nkomo nso omo betu bi omo ye role model sankrofo no omo ye role model na yame nso dum me yire ya amanti ya me hwe ni din na masere say asem bi ba na me pese mani bre me obetya basa opese ofri me hwe amane na aka no say asem ya me ka say ohu ni yie na edin na ye kradin na nkasa no oti ase na oti ne waware be ye say form be simple wonso wo boni na wo mu ne keka ho say kwaku nu kwaku na keka ne o waka na hye papa na ewom na ba gije ne so na enye kese waware be say form hunu ho asem ni nyina no okay wo betre wi ase hunu nipa ban ya wo ye se wa nya sa de no a me na me ka cho se wo beto piti wa brabo no ye nko ye nim da bia se de maka no o panipa oni o mu ka bomu ye adwuma da bia enkankan ni youth make youth make ansem na ntia ni maba mabun na otu amfo na o kire mo munya nimdie o ade na wo ye wei ye ni sei omo pefutu ama obi nko busa meyire ama adoma munko busa no mene ne ka asem a kofa die we na face bo so obi asem aba bo so wa hura ginem yibra hwe ye o gina ye o yese yo mse wo dakwa wa no betu aka obi asem no mene ne be kwa o cha no wo ye na meja no sanse ye ne kra so ade wa hye da kra so obeye sa ade no meja na asem ama no mo me ya na ma trentre kakra say ye nkwa nkudu sa level we na otra hye ahwe ya asem ato o se mate na ye de me stop no na ko say me command no na fe asem aba that's right enti me hunu no was minim ni din no wa hunu amadoma me nim no say yi no enti ono so ne ho ato no that's right wafa say next week ye beto aso kan ba ko so na ye mfa kan ne nhye fridge be ya nanka ye jem okay na ya next week ya to aso na ye wi omo asem no enwa bebre okay mpedifo asem pe enti amakwa me mo honsem the mystery behind you ahintan sem a ewo mudin ni mu no ena ofadan mashase no ohwe agu ho no me papa so ena ya nwie ti ye de chef fridge mu ya me ya adoma next week ne yi aka ne hye yemre ni me da si bebre wava enti we che obi ana o je amadoma na mi chia me sister me maame no on na hwe me school mi chia no eye adwa broni ye boa mi chia no pa mi chia matiefo nyina chia me ma chia kwaku frekas na mi chia ahenkan so da no mi adwuma no ye no wa ha no mi ko hia mi nipa ba ko enkran okay and now say na FM na okoso no mi say ahenkan for abo say ai wanya obo mumpani ni din na asemadamfo a mo yi ni e friend say me say back to AD no say meba so me kwakwa ache ni say o ma me kwan na me na so fine enti mi tie che o mo nyina mi chia mumpani no so
me da obi bia ase mo friend no yem fa phone line bia ofa phone line ne to jana man from bisa 0242 881180 okay 0242 881180 okay obi akura food phone so betumi afa we 020 42 59 866 okay 020 42 59 866 na makramo yada se wofa beburu nsem ye friend kwaku buru nsem eno aba beburu nsem ede agu ono edin ye de friend ye wofa dan abisuafo me ye na ma commercial break enti ama kwa amefo monsem ena wofa dan aba beburu agu ono the mysteries enti edu ba bi kura ye bewuram ewe da ye sumu ebewuram na ensem we be yegu ha no enye ensem ketua abisuafo akabe timi ensana do yabo bayam fasira pe se be sponsors yen kan jiro mo senya nkopon shira so mo ma yakwanya tese na ye ne o abedi nkomo megiri se odi kwame anasama usua bibi afri aya Ahenkan Akwa drive aya full package ti ya transi se ya ne asane ne kakra nsia ba na ma pakeka ni din na won na besisie won so ebedidie ene na kire se ba se ya driver ni na sawu tie mi aba bi ba kompe a obetimi aka akoto car ho spare parts Dab Motors. All of you say Dab Motors. Na se wokọ hwa obetimi akwa akoto car on yema bia o car no ba bia say ba bia pese osisi ba bia pese wo ye niye Dab Motors. Baba dem pass on you be din sa so yo aboso kan Accra. Achira sa ko Dab Motors wa onsa ebetumi aka new car spare parts now so you so enti we fit ani na sa we obi car boborin so bedane wani achira okwa na wabo edin sa Ahenkan FM fo no masoma me obete wo so o de ka chen se ufra kem odan ne patel aboso kan obetimi afra won 0302 66 51 14 and 0307 0131 63 Dab Motors. Yaba say about shesi o kana ma kana jina on nine so. Me ba jo kana say adro no time heba mixture. Eno na wu bi sa na wi ase upe bi akwakoto ba na hu ni din no. Me ba jo ni din no na mabo ede ama no. Time heba mixture. Adro na o ka chiro bi se wanum ayo nyonyo na onya bi a obekwa akoto no na mabo ama no. Kope bi na to sisia na ebetimi aboa o. Time Herbal Mixture is there to help you. Be another malaria fever and say loss of appetite, general body pains. We have Time Herbal Mixture. Ebetimi aboa pa. That's why so the Time HH Herbal Mixture ediaba it support the immune system. Not just a bomb by frisenia ya na why to send why embre wa brebisa. Time HH Herbal Mixture. Unya be you so ebetimi aboa. For herbal shop, chemical shop, pharmacy shop, all over. Na koko pebiton 0244 41 76 69. Kaina unse time no ATIME. Unya be betimi aboa. Time Herbal Center for no modiaba. Kope biton na oho intimito. Ebishia for kwa bike eno pepia yenko Facebook ho. Enti ubetimi share live ho. Facebook Ahenkan 93.3 FM. Sanso na wo come wo ho so a wo ho kwa kunkrom Africa se wo Facebook oko TikTok kwa kunkrom Africa se wo ho na oni yen ade ahia
Ebisha for me commercial break up basisia. Meba meto so kopem se no nsia bebo. Na mum ka na se ya the sports beba. Sara so na wa ensem ha enenso ebeba ensem ha obi ye wi na ama won so waba mu bi. Eno nti meba sesia. Empenifo se ne wa bi pen ene efe na ye biafo. Ahenkan roofing system o si odan main station abronsan no ye boda baso na ninjuma so daddy na nam se samanpa ene eto na bedinti Asatec Company Limited e de wonom tuma abebo Ahenkan roofing systems ho enti nei wo ba be si dan ana wo bebo wo dan so a eye Asatec Company Limited e dan ni se wo be hyase si no wo be hia cement anase blocks ana iron rods any roofing nails and chance be na wo pe say self lock standing seam shingles MSL IBL step tiles IDT galvanized roofing sheet aluminium roofing sheet alozic roofing sheet rain gutters say 14 feet length and 20 feet length whoop ridge caps say 14 feet length and 20 feet length valley gutters ninyina ye ene yade ma e cadensia wuniama ene dinosaur body a Asatec Company Limited on Ahenkan roofing systems akabom wo pese wo sidan ana wo ba wo dan so a ye ma free technical consultation wo sika ne nsompo a wo tumi tua ne kakra Ahenkan roofing systems on Asatec Company Limited akabom no eye juma mapa na wonom eye wo ma so ne mienu e wa akemda se wo pe blocks ene iron rod ne bi atwa wo be hu mo e wo aboabo kwantempo ne so intiama hotel junction wonom a ena face wo pe roofing nails any roofing sheet ni be aton so dia wo be hu mo e wa akemda edwa na chire wonom a wone Kia station no ebo hwe ni mo eno ane se wo be frɛ yen 0245 979311 Ahenkan roofing systems Asatec Company Limited tuma abebone dia no die adansi fo nyina se ye house we cha Ago adeshimama min kwano bone Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che intina mani agesa no na minim se achim dane ni mpotamade se wo pe provisions pa duduo mato a agire nkran se na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina our Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che achim dan Mandalina Hotel asewo pe ana Frimpong Enterprise bo se ebabambo a meche security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu aha no na ekọ na eba na ekọ na eba anwomani say ye tea tomatoes say ye fried to say ye mo say ye biscuit say ye sunflower say detergent ana milu milk oh my god na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and padlocks bibia buzuze tam our Frimpong Enterprise adwumawura we di papa che ade bia wo pe ato akogu store mu no ye wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product which is sugar toiletries milk drinks any communion one de keka ho akogu mu shop there mu ni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel abronsan no ena ben pa friend ewo 0244 897-525 and 0242-111-236. Frimpong Enterprise, a Jumura, what the papa check. Dienim ne wiano yenso kane ewi ne manajo kwekwasie du herbal clinic yenimu fetetete wuka wo mundu mienu e wodwa so no gidi herbal misha ene nkunimdi herbal misha no etu yade yesese bibi sese de kwekwasie du herbal clinic yatre yetaba mu ankasa yade ye clinic foforo kora abebo ase e wa chima boabo enu nti odane ne mpatemfo asaman kese ene mu a abribia mo bepesa nka bebe subua ema odifo kwasha ene na doctor fo edi edura ka wono sese de no ne so do ani chire mu enu ne so do ani chire mu e wa kima boabo se wo bekwakwase du herbal clinic o folder o card ene o screen no e ye free ye o machine sa wodo a ye de behwehwe ni padue ni mu na fei machine na nkasa twere dura ye betimi de ama wo ye wa doctor fo ene nurse fo a wo makodari ye e wo bibidura ya rehwem etifa wo yade ne bra o pese ba wo fie e be so yade de from home care na ye wa nurse fo ne doctor fo a wo mankasa beba abehwe wo kwakwase du herbal
Clinic. Ewa Chima Buabu Peace Town. Ye ben Jehovah Witness afọ dan no. Frey 0247 037564 and 0530 458106. Kwekwasie du Herbal Clinic. Ye be so ya die ema ho ato. Asempepe bi amati oye asempepe bi amati offer oye Medicine papa be na watia offer oye ye dia sam da no oh menua eye HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa anwum yo o makofa organic fertilizer ba eye wofuo ni ye esiesi asase epammoa na ma ono ba no eso doso kuafo ene fertilizer ho ye din yenya bi kura nto ebo no so ayetare eno so tiri mani je esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye ne kama na ba so se doso enu ntina me bo hu dawro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944469. Any baby I talk where you know maybe offer organic fertilizer. As a baby I offer. Oh yeah. Offer. Oh yeah. Offer. Oh yeah. Offer kakrabis uno ba no. Ebe su Ma, I will chill a fool. Hey, Bassina baby Afri Banasana hot here. Debbie Ma, show of a fee and a fit Abantina by inside him, baby. I is you offer when you scowl. I want to phone you. Hey, coffee. And I send you now, Rich Electricals. Hey, I saw you, Rich Electricals. Hey, Madame Uncle Bono, the light to be beer on one channel toffee, so POP light, open wall light, ring light, corner light, chandelier light, different types of BRB, open your ornament. Rich Electricals, as a tonton ceiling fan, any standing fan, you will solar, any diadema light, or tonton plug, socket, wires, beer, do wire, a dime beer, a do Rich Electricals, or a patridge box, any contact box, circular box, Bobono. You will be charging our fan light, our ball light, wiring pipes, LED box, extension. I will drop beer. Just only make my daddy. I did beer. A fan light would dear. So we sit down up as all wire and our box beer pattern. Oko Rich Electrical sa. Ubenyabi when you be a quadrant. Adia channel saba. And Nika Samni said, ye turn to said ye to ama obiakoton pepe. Tea. As when I don't know coffee. Mr. Kitano no, a Rich Electricals. Nenyoma fo, Nesaya papa me, Nini Rich Electricals. I watch him down estate on the Walgreens pharmacy and our down promo. Yet you know hunty, so be told you free and China. Your electrician on no coffee free. Yes, also a delivery. Me patro friend 0591 651 688 and 0241 666 508. Rich Electricals, Yang Sadia San, Humpu Sadia San, Papa no. This is the day that the Lord has made. Victory Assemblies of God International School is at 20. Enunti amafo. Yeba bedi afeda. Yenya enfie aduonu. Nyankopon yebi. Enunti ye di jumadi eshisaso. Nyame ya adoma 18th September 2023. Aya clean up exercise. Aya Monday. Ni Tuesday. Aya 19th September. Yeba ye floating krasiye. Ifiri osrasi kosi achiase. Hobe chisa. Wednesday no aya 20th September. Inter schools quiz competition. Ebe baso. Nabra. Suku obedi kaino. Obe nyachadie. Thursday no aya 21st September. Eno die ebe ye games nkwa. Yebe bompe. Yebe bobo. Fa ho jimubi. Na 22nd September. Aya Friday 2023. Eno ebe ye deba grant. Ya nena nanom empanyfo ebe shia. Na kyerɛ sɛ ya da ye dwumadi na di atrobia ewo akem achiase Presby School Park Wopen. Sɛ wobi wa asembisa bia onfra Mr. Forsen ewa homaiso 0243 620028. Ono no ye school board chair Mr. Bafo. Ono no ye planning committee chair Frano 0544 47
5071 anase Reverend Frimpong ono ye proprietor ewa homaisu 0244 17 39 87 fa wo shemubi Victory Assemblies of God International School is at 20. Hooray! Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this here, free. Ohimami ankambo juma e wompem na asema emre wompem pa o. Menua kawa kuma to yem amaje herbal clinic esa enyadowa nyina. Wono mo esa enyadowa bi te se bema wayemre e wompem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadowa bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watanete e de amawo. Se krampo na mefe dware ba na so me ho keka me de se zongola chichi e na achimio. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anasa woni pedue nyina ayemre udane weni e de kire amaje herbal clinic wonom ewo emfidie wo ho a wonom e de ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru ubehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di enfeni mu fra won ewo telephone number edidi soyi eso 0244 877 840 anasa 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa Anokwa se yakasa adoma chede mu gua hodoa spiritual doctor of the nation Dr. Abednego ya oda Elohim treatment center no wachim kede amana de pefe ampa ana okan say yi nansay madam fu wo ya chire he ya enya stroke ebuka adem no eje Dr. Abednego anka ne besinye oyiwa ena da ho no emfrihia bebre ni a waye adwuma ame odeni ne se spiritual doctor of the nation prekope cheso sasunsun ne wedie ne nyadewa nyina Elohim treatment center de se oduru on mo a ayaresa ne ye mohu nyarewa hodoa osane bi eye stroke sisi yade awon entumi amba anasempo enam nyadewa sawde ne asthma ana ulcer typhoid fever wo kidney ene ho abasem anase liver chese ba ne yade bia free utisubesi unase se yesunsum wo se ye wedie ni Dr. Abednego ene etu ase ne maneji ho kura ne se nanum bo nya din na ne ohia ne se obeji wo foda 30 cedis na waje wo card 20 cedis sika bia kura ubia no spiritual Dr. Abednego be hwew no ma wo so aduru oye free screening eye free massaging or the special FMM machine bia ba eye emasiatica owo bibia ye frɛ no Elohim keteke or the ayasan etwao baby a wo bia mare mfise osan ewo ndura ye frɛ no Abednego cobitus and afia Abednego prekese powder FD ajatum ewo drugstores bia spiritual Dr. Abednego echira kwan no ewo kede eho de efri duada ekopme fiada wo ye adwuma eno achi achimoda ya wada de na otwemienu so bia kofodua legend hall ya wada de na otwemienu so bia nkoko obuoba village ukwada na otwemienu so bia ho boso enum Fred Dr. 0547 10 83 93 Elohim treatment center spiritual Dr. Abednego Dano say yare owa ayar sansu ho Jawab take it easy. Why you do? Do you know kwakwa? It's a movement. Cross. Number one station. You have to tell me that. Yes, it's a movement. If you move, you pass here, you pass here. Then you elaborate yourself. The krum book as a fair juma movement. The fair juma it is a wunia food di jape piano movement. Yeah piano. That's a one fan kobokuro no abuano movement. Ya buano. Independent for president so no or bread. If you secret bibi nenya bibidi menyo ho akoda bibiana ofre. Say di jabra bona koje chusubidi susubidi bi. Tell the boy say bread e wo mokola ne kanta. Hey ye juma ye besi down back of ma. Me ma me pedama talk am fam. Sijina fa bibi ya mane brother si de bia ye nye adwuma ense da dum so e be si de ne customer si aba na se no me speedy apa afi je me fudi so tina fi yes system you movement yes system do something movement ye chinyi you know si you bibi movement yes system do something Cross.
Wonka. Hey, hey, and I met Tassa. That's your man about Jimmy. What you video for Sunday, Mumu, and I do Morocco. And I met Tassa. That's your man about Jimmy. What you video for Sunday, Mumu, and I do Morocco. Yeah, I'm in a way to Wonka. I came, I saw, I conquer it all. Yamina kasa washa meba. Asiden, asima mumbo. Benkado na minya no more. Ziwe chinchina mama birakwa. Abine wasa mama mamusi me ya hunja mama kira. Ebe, onyana duma. Akweshana brand nechi. He made me the winner, the head no the tailor. Goodness and mercy that follow me. Naje washa me fusu na wakame bani sini mendi. Papa wasi danyo wana metasa. That you are man about Jimmy. Mocha video fusa ni mumu ya na do Morocco na ne metasa. That you are man about Jimmy. Mocha video fusa ni mumu ya na do Morocco. Yeah, me know why you do that. Africa. Come and can't wait, I want to start. Suck up and pim. Bad girl, me, I give it to them in them yard. Suck up and pim. Too fast, so the boys say make the wine slow. Suck up and pim. Me, I dribble the boys, some call me Ronaldo. Suck up and pim. Keep the praise on. It is Papa Drive. With a boy in my cry, mama right down. Boy see me in a dance down. Everything sets when me kill a body. Queen Diva, aka Dangagan. Sweet looking girl, but me rougher than them. So if you ready for the thing, no one night stand and no fling. Come character, put on the ring. Bedroom bully, ting-a-ling-a-ling, yeah. Suck up and pin. Bad girl, me I give it to them in a gym, yeah. Suck up and pin. Too fast, so the boy say make the wine slow. Suck up and pin. Me I dribble the boys and call me Ronaldo. Suck up and pin. And the boys see me ride in a bed like a stallion. Suck up and pin. When me done with a boy in my pipe, mama right down. Give me 2 shots of joy, daddy. And you give me 2 shots of joy, daddy. And you give me 2 shots of joy, daddy. And you give me 2 shots of joy, daddy. And you give me 2 shots of joy, daddy. Ahenkan FM #1 station. Ahenkan 93.3 FM. Many girls jealous, I'm more joy. Fresh face, nah. Me no me disika, chaka. Mempa kasa basa. Any saka. Anaji me ni ubechin. Enya de ya missing. Say Mrs. Dia feeling you deep. Radio boss ya cow. Baby bra. Sweetie bra. Wow, down. DJ Breezy. Keep the praise on. It is Papa Drive. Mami Joa dear. Enya de ya missing. Say Mrs. Dia feeling you deep. Radio boss ya cow. Into look. Into sheshe me di ni chain pepuni no so pepe impema ye de me pene no musu de so papi no kuti hine pepe asesa araga na me bua na iraba na me hu ana agbala na me tu emu no nkasifa mframa na me hu ana me chimu na me fun ka fo musa yimi du mister me better me yimi na se ma woke yina mante ma owo yina manje vandam ma tu pe yina fante Benuti anaji mi ni ubechin. Enya de ya missing. Say Mrs. Dia feeling you deep. Radio boss ya cow. Anaji ye bechem say pepe. Usisi e chitere ayetetrete. Odoka sagumi so na dise no kore pese bo so woto na so a dise kotrebe. Ye bechem si we busu yan wa bo shen. Wo se me pe ma ba no de wo to ben. Bono bi on bengi ya wan me to pen mi bu atu pa 10,000. Who we say? Would it kwan ko Dubai me ba be chimpe. Fa plane me fa kite me ba be shame say December to July me say ho dem say. Ma no nom to pie my din
say kinche. Put it down when a nigga my fine. One mommy area, something so sweet there for your body. Would this sad. One mommy area, one mommy area. One mommy area. One mommy area. One mommy area. Yeah, no. Or the Minsafi family, or the China Chiacoso, and Pa Adia de Wamamo, was so mean, Jimmy. She did make her feel like a king. Was so mean, Jimmy. Yanuma, she did make her feel like a king. Was it do one well? One of your situation. One of your situation. One me sit to area. Yeah. One me sit to area. Okay. Yeah, the man for the beard Nedianam in Kokoma and the Bay was socially pee. Nature mini mudia will coffee and Musiogusu. Even I wouldn't media one Sabe Canada chinks who are buying favor food. Name Mumagia no say whoop not see him. A piano man see you could do. I did POB as a baby. Ya print text. Massume shebi, baby odeme kobi, amensume kobi. Adianya media mobi, yasom. Dead, nemum sugar free. Fair, Kumasi Bruce Lee. Pe, one kasi you see rich man watch here, I don't agree. One me situation. One me situation. One me situation. One me situation. Them this is about me, yeah. Them this is about you too. Them that talk about me, yeah. If your body they want you, I'm gonna play me like as I know that it's your fire. I'm gonna play me like they gonna do it. I'm gonna move with him, they go take counting the paper, $10. Who got plans? You know the chop baller. Make no friend from no inform. Then goes all you to gala. Then the is about me, yeah. Then goes is about you too. Then they talk about me, yeah. If your body they want you, I'm gonna play me like I'm gonna go to the chop fire. Shall follow me, so me no further no enemy. On top of since me belly can't hungry. Above it and call me. My table full up and I run over. Yes, well, somebody check the time for me. 25 minutes past 4. Salute. Yaba muina da jubium. And then see us ever. Yeah, the first part in our career. So about mysteries. I won't do. A bunch of Sawu coffee. You don't know. Like a bullet spinning. Yeah, can I say Boko? And na haya. Sanse haya na oseda. One tear high in fan partner with you. Kada unse nchebia di kremu samso baba. And some organa ha. Yeah, more vast in Atrasi. Aja. I am with DJ Fish. Kwabike. And Apolline Guabrant here.
Omo kwanya kura. Ono so aha. Apolini go boga. But before that, today I'm fasting up in my prize sponsors. Can control Musanya Mishra. Omuniwa Yenua. Omo higher what he has it. Me pacho. I mean, Jawa Raff from Pong. Ube Didio, Ube Numo. This is from Pong. It is Anka or your footballer. And can you mind your 2 minutes? Ura from Pong, Yanya Wudeni, Uye Bue. Sangoye go keep on Gaza. And Gabete Ura from Pong, farm in out to form. Sexy every single day, not feeling enough niceness. I heard the people say, not feeling enough niceness. Sexy every day, yeah. Can I get in the picture with you? I get richer in the selfie, loving myself selfishly in the selfies. R-E-W-G-I-E. And if you and can you want better than that? Ura frame for foul in out of form. It sounds so, yeah, you my den. Or boy, man for. Or my mob bro for. I'm also to a tower. And to say, yeah, we have provision store and I sell cosmetics. Now open near to the patch of Frame Point Enterprise and our sell call. Open exercise books and others. And I say, be a hardware items. Bitch is a padlock. Wine. And then you make a count, baby. And you Frame Point Enterprise. And I was sell call. A bunny cooking oil. Steamed tomatoes. Rice. Near money, dear Chapo. Name them for me. Nino. From Point Enterprise, and I was over. Rabbi Jodia. Your grand floor of Madalena Hotel, come on down. Yes, signs of from Point Nest. I wear depot. All kinds of soft drinks. Nina near Tombio. Senior Yanis over. Baba Joe, the Jumadia Bia Woody Bia. For the carbons you are loading the Madiama. The bone so did that form. The battery sends you a new thing. Mobile inside GM Bank for building new wall. Close to an IB bank now. The battery Sabia. Occasion been a cost any event. Bobo Pa. Nabraho. Petty B question now pet drinks and I send you the baby bar. Yan China was ever. Juma ran yes. Abusian for the American is so rough from Pongwa Deeper Panache. Obey to me a friend 0344 89 75 25 and 0206 47 39 53 and 0242 111236. Frame Paul Enterprise. Jumara. There will be Rosana or can't cabata. Wah, deep papa nache. Everything. Hey, my woman. I will do everything. My woman. I will do everything. Ah, my woman. My everything. Ah, my woman. Woman, about your VVIP for this one. My woman. So who is your woman? Just name her. So Gidia. Farmer test. So woman your friend is saying. About your job to the enterprise, Mr. Mensa Samen Cantrell. Chama what? So who Tiamina say who she die Brand and Chang? Near more than she die. Medical can say be safe here, Misaka. It's a yes, dan who sit down so baby papa. Send your baby bema near my papa. Now, would you see dino? So at yes, cement now buy your more sort open that way more sort I raw 60 mm to cutter rod, POP, plaster board, and then your account, open proud, and I say paint, home time, big size and small size. But it's in the bonnet, so no one that fumble call. Jam Trading Enterprise. The badger will come on the junction. Yani you didn't share anymore. Bet me a friend 0208 123872 and 0244 566880. Jam Trading Enterprise. What I say there?
The Bemo Sidan Papa. As I will sit down, yes, sit down, I wouldn't. So I say, everything. My woman, I go do everything. My woman, my everything. I love the missus. That's why my DJ will kill me. DJ Fish, Papa, oh, group, Nira will fulfill. No. Nah. Okay, Mama, I'm fine, Chef Rich. Yeah, the chromosome over. Chromosome. And some more chromo. Ofa. Yeah, but I said, now, pro. But you young somewhere more down pro. Sir, I can't see about Cordia. Oh, for Yamia, do my quanso boko. And I already asked it. And what did he? We young carbo. Medidi. Where did he? About Joe did I? A cow. There be one champion. About John Akobigal. Kaku. Unya Emaniti. And a fry. About money. And they are going to do any answer. Where local food do? And yeah. And I do a boom. And some more could have on the honor. Hey, a Pauline go bogger. Fish are him. Me doing your best. I will say for chromosome near the Bramono. Now, before I've written, you have answered a place here, Donku Ventures. I'm on my soil, sister, you have a chromosome. Chromosome, dear. And some will chroma. So I tell you, but Donku Ventures is a main country. Program be a wee be a wee. Now, so be an Sadia. Not just so bad Donku Ventures. And why a depot? Actually, I say retail and I say wholesale ni na no yetombi. E pa twen sambe na opa oba send to me kabi. Ya be ma ye who are you? And then ye da from ni na no yetom. Karan say yan so na ye distribute to Kasapra kwa o mantem ha. Everywhere you go. Donku Ventures. I don't tune in this house. E pa your Sunny Star Prize near Jubilee Hospital. Abo da me road in this one na be hu ye. E ya frey 0555 48 69 90 and 0556 25 26 68. Donku Ventures. Maza ya bama amafo edi there because one ye pub ne one so omo sports this year ya ha no bi aba enti wonso ni ye ninsa so do ni je be wi obey Chromosome. And some more chromo. Allah to amwa. Ofa some de bi ho. And some more. Ofa some more chrom papa. Sir? Sure. Ofa, do you know something? Me name Jesus got you. Ofa, I'll tell you something. Tell me something. Ofa, something no dey kind of say. Yes. Ofa go pie mo man kesima. Owura bia no oye ensemtroni. Was also a taxi driver. Okay. And now on hit ensemtroni man on hit wo. Or hit it. Underground exemption. Saba pepe. Ofa we kunu hu. Ofa we kunu hu. Edia na ha no. Ofa na bebi okunu hu so enye bebi ase police station. Ne nyina ne se oye taxi driver ni no. Oba se mimne de na twemu no. O de car ekotwemu police bala hwim. Police for jina na we njina. O de mirika. Intini nice day no mu hu na mo che no. Okay. Ana we de call police station ho no mo. Ana our friend kawo na say we nya asem ti no man kesim police station. Yo. Ana the kawo na ne ba ho. Ana omo police for no train so o ma body ka say na kawo na say okay. O ko fi akofa scan number. Kawo na ni do fi pepe na police for no friend say ne driver no. Wa say ne ho akonfo e wo sales on mo. Ofa Dabi na ade no nya yo de share ne ho. Ofa akono no kura homa de hata so ade e bi no. Na da omo hu za homa kura no. Ofa me de minim se de okotuma omo yi na kwa. Ya wrong hu yina. Ofa se ne de na akwa say instant. Karu anaba o so okofia aba nti chese scan ni na ka eyu. Nti utimi so o ma nro ne ho ahwe. Nti ofa de esi o man kasim no no. Asem we de mo awirom. Ofa nti na bi ka say kawo na bi na ni timo den.
Chaze. Ahwe ya skana obetua ne obetumi twika ne ya afa ba ko ntua ne ka. Enti ono so ohe de ya obefemu na ne ne. Vede de nu wiase de. Ofa sa pepe. Ene fa ya mowo. Baka je. Ko ba kwa kwoto amoche no ho. Ofa ene oni amoche o masem ye de ye kira asem a. Enti wawu. Ofa wawu. Nti wofa de esi wo mankasi mu hono no yo na wofa medimani e kire mu ewo eye asante mantemu eye osai tutu ote kokko na saase so okay na wofa wonu se ho na konfa no teaching hospital ewo ai o ma tire owura bi a onye doctor ni nso ye dwuma di se doctor ni o ma tire no ho no ya se wakwa ma telafo apamatade ama no sa ena atade no mo apam no mo de kentato ano te se kwelester sa ena wakwa akoto doctors wa yini bi na da ne ko da lokom ene o hia ne wa ha doctor Wulini o hia no ha doctor Wulini ofa ade bi wa se bi uni be yi antimi nyo ofa se mi ti na me ko me se me ko nursing training bi ana se me ko na ye be na government hospital me se me doctor ya Pauline go burger na ofa uni tumi ametimi ade we ya se uhia na doctor Wuli o se yeah no aje so na nurse ni ba ko na ezo hwe nanim di o se ago nanim se doctor ni ofa sa na ofa yeso mo obi aduro na ode man ne pa no na se ode confidence na obi a onfimi ye ya pa ne ma oduro we wana de ma omo di reti ba se mesi na de omo hwe pa nti wo pa school ben pa na akoya obi mfimi ye ne ya de we ma no ko for document bra ofa ko ba ya sa kwa no kra no doctor school konko bi da nursing konko bi da eti ya cheno ofa ya cheno next time wo ye Kumase fire bay eti ofa osuma me ne de esi wo Kumase ho no mo ofa have so ye Kumase ho na so ene Kumase de uchi ye ofa bitim papa mame ho naze ofa on se papa de tuyi ofa etsam Kumase papa me so ma to mebo ena me de bi aba ofa unim Kumase ho na ya chi ememu amienu amaya de ni nyane se o makowia sofo bi preko preko no yakuna na se oda ayimu ofa sofo ne se kwese da atwemu ya ene hu se ne preko mienu ayira wo ne buom ewo Kumase ena koye announcement wo information center into lost pick into o se adeche eye ejuwa da ye nura ena amafo be yi na sutre se kwese ada na awia no be tumo ho na utimi so obi akwa asole no omu se uncompleted building bi ti se ede ya omu si omu wie ya sa pepepe nkofo mako nsia mo ya de omu che enam wom ede ya ko nam e wo sa edan ni ito omu yi so fo na sutre pe ana no so e police station okay ana ko report ye ana police for me no edi na chi ana mo ko uncompleted building nim o mo ko yampa o ma ko ne bo mako nsia so mo che brako no omu hu police for na gudu efum ebi dwane no mo che ne pa mienu okay ofa na ebi nso ka so fo ka we de fama nyame ye wa wie ofa brako de ye fa ma nyame ofa na so fo na obi abewi o preko a ama for say nka ode menyame so wona ko nam so no brako de ye fa ma nyame we de ode ama police ofa de ama police next time mo de sa sisi ayi asofo dodo enti ofa asofo fa ma nyame no owu we de ode ama Asante police ofa de ama wom enti memo no omo ha ka dwam anyway oba ko wia sofo epreko ewo Kumase ofa nti de efi eye Kumase eba enso eno no that Asante region sama kese pa na zi wo ofa ensam de bi wo ho papa ensam de bi wo ho ensam ewo Kumase na ofa de edi ho no mesanso ko abrochimem hwe me ko abrochimem new 2 year na se onante ye ofa me fa play wow na me kwa na metim nti that is what the private jet of a private jet Apolline go burger of a mimi woska enti ade me ko bantem na we dey contemplantem sa of me ko New Zealand no asem esi wo ho no e dey asem temperature ko ne de ni nyina hwe ofa madam bi anase maami bi enyense ye ma ko hospital wanyinsen wa ko hospital na omu ye no operation na wafa won so omu ye operation ha na nurse for ni bi na say doctors for ni bi ekura ade bi I say plate into no na eye ma equipment na omu ye operation na egugu so here we no we here ofa sa ebi wo bullet eko bi body mu kura na omu omu yi bullet na omu de ato sa plate ofa we na omu jai ewo maami bi yam for 18 months plate no of a plate no me try
Wafa almost 1.5 year man. Oh, next week me kwa ko fa chinedu aba itina. 1.5 year. Pretty ni she maame ne yam 1.5 year. Na wafa maame no. Owo wie na okofie omo ye no operation wie na okofie no. Na kakra okoto na se ne nsa bibia wo no wafa so decide sa no ko hospital no yese nti wedie baby ade no kona no ode me kana owo akura na kula na nya eye 1 year and 6 months. Okay. Abeto so akura de ko 2 years. Oya akura go school. Sa okọ hospital for no say da bi. Ya best kind no for mo de ma me two form. E no mo de machine o so de hunim say machines wo. Obodi ni se ba kum no mo de mo sa wo no hwehwe mfidie so mo say odidi gu plate ni so. For mo san so ye no operation bi ma say plate no ba bi okọ previous hospital no doctors for ni refi o mo ja won ye. Anya nyame do ne papa. O fa nyame de o do ne papa. Enti odidi gu plate ni so. Sa ni awe na che. O fa. Eti o fa de esi wo hono no abrotimem. Ofa we Ghana. E dey mozi Ghana nezi yanga obewu. Ofa ibetwa wano papa. Na me kwa no mutwa omanu. Za. She omutwa wano na metie. E ho me kwa table for do you know something? On say we ba. No ma bocheku hospital ho. Ti we ba no we bisa we do you know something? Do you know something? Something ofa. E ho na me kwa ti sa brofo no. Okay, last one. Ofa, ya me twa to eye me sanso ko Ecuador. O say anya we coaching. Ofa metie papa. Who free New Zealand and now fa corner ho. Sa me book careful no. Na me ko Ecuador. Na ofa e ho de esi wo ho no. Tin plate dia no. Sa maame no odidi egu plate so no. No tie no. Ofa unim. E wo Ecuador. Ofa Ecuador de esi ni se maame bia ya deda no. Ya wawu. Wewu ya deda no. Okay. Na on se omo no. Se omo de da obi a. Yes. Omo de ni se glass ne esi so. Na ma fo hwe. Nti ya kakra na omo ase omaje glass no masisa no. Sa na omasasa na tade na omo de ahyere no. Wafa we na omo ko bie maame so se omo sisa na tade maame na ehumen. E wo Ecuador. Wafa Ecuador. Asem kesi esi maame na ehume. Na wafa wonim bibi. On say yese Ghana hanum se no se obi film na yede ne komochira. Yes. Ye operation na ye ji oye manje ne e free no de niam egum no mapam se be no mo chere ho awan ata mo chere man mo no mo ye no yo ofa na Ecuador ho no nya sure so mo ye bi ho no nya sanka ma aga ma na wu ko wewu nti ofa de esi Ecuador ho no nti omukọ ye na wo home to omu bia da kan ene na ta se koma no kwa ye wawu o timi se koma no we deep koma Hey, Apoli Boga. Ofa mi wo krom. And someone wano. Ofa someone dey do wano. Faga gbeje fridge mechina no akare sina dia brebe. Ofa wate. Apoli Boga die. Ofa mi ami. And some wo krom. Esem dey bi wo krom papa. Abi se afadi akokanse mu sema eto so. Apoli ni ngo Boga no. Ona ensem wo krom kura no. O chinse ya nsem o Ghana yi no de ba and o de aba dan no na ba ko e me wawa ensem o de aba ni na de impa na ye wawa e ya for message bra ye wawa wom no na o de message aba 0533 898915 ubetime na WhatsApp na say SMS ba ko na me de me wawa pa ne ma me na prate ahye ne yam 1 year 1.5 year na odidi gu plate ni so de ne namo Ghana hanga wapro gazabre ni yemu ade nyina ye eme wa pa that's 45 minute part 4 abuja fa go kan se mu sem eje isia e ko ba ba to aso kopem se no sia bebo baka hu se ne ye de wa hwe I don't see young agent check. Me didn't declare Kunkrom Africa say the international bobo for rare. Hey, what's up? Yeah, cool. Are cool? Yeah, man. Me that cool, you know. That cool. Yeah, man. You did? Yeah, man. I did deep papa. Okay. Yeah, man. You did that? Yeah, I did. I'm passé. What about you?
Yami ndi banku. Banku za bankwan. Yeah man. Yes. Yeah boy banku. Yeah boy banku. Banku na bankwan. Me ha. Ekuma didio. Mame masa daruma. Oye kama. Edera. Na wudi governor. Anu achieve kwa say didio. Aza go di. O me dia pesi pa. Me di my favorite food. Body apesi ne. O be wa ho. Enya ado afro ye. Me nso mani je ho. Ene kaku. Mani je ho pa. Me ko joku tu ba fo. Ndira betena hana. O sanse. Ndina no de what the yeah wa me papa. Apoli ni go burger. Bra betra what yes yeah ye di banku wani bi na de ye no ye body ne kako ne nyado afro ya odi abeta na fa ni tiri amen pa o ya me mame wa pa e ba en che ye wie na mo so mo ba ye no se ne refi se wo soro bi yes I dey get befre bi se duane de ba sa na yes na ni braba ye be wie no ana mo ka se o ye body favorite okay I will see about Kwaba Sports and the brother just stay tuned AJ Kwaku yes sir okay ye Kwaba Jego abi se ntia mo na mo Kwaba na numre na mre na so se ye agudie mu nsem bejawo awo dwumade ato ne din se Kwaba drive no so ene anumre na bibia enso akokama edema na nuanu mienu ana se obete yenka mimidin edi kofi ajiwi AJ mini abrante afa no mawuli boto enso obete ne kase yakabo maden nsem no ebejawo ewo ene anumre dwumade kase no enso eso kwabena ajenim ana fe obrompo pokuare enso ebo na anumre na dwumade kase no enso abo akwamu na ansa na ebekore emfase da kase enko emfama Remen Babrin Saloon na fe yenko na emfase da kase no emfa emomo na Remen teme kamfencho na numre so pese osiesi otire nko ade a Remen akache oda ni chemu abeboa osiesi otire kama na fe bia akoye diama se sakora na pese otwakro betwa ne kama enso diama bia na ode no efedi ana emba ne de no pemcat na pese otwa de a ohu be fe yie pa na fe bia enso akoye ade ama na da ni chemu awa chemo da Roman Junction ye be Mr. Sin tips di fie ni yepe uduwa obehu yen na fe oni abedi djuma na bibia enso akokama ediamount na bobo ene mpatem eye Bompire Junction oduru Bompire Junction na akasa open Remen Babrin Saloon asoye okwa bibia be koye enso de maupa oni mpenifo endi nkomon na fedi aka cheni na oni omo enche on 0552716777 0552716777 ofre Remen na wajo so ene wadi nkomo na bibia akoye ediamount ya bia school fo school ebinu so akwa fie ayeda ya masanso akobiem eniti blues bookshop time conference say nanumre ope book atonko dia wona kache ena kopiem a bibia be koye ediama e free crèche ekoprim university books na akwa obenya bia to na fe bia enso akoye diama odi no pencil sharpness crayon ena ope bia to ana say ono we visual art SHS eniti ope poster colors atwa odi ani chemu na so obenya do so poni nabi enso atona fe bia koye ediama for make board no ko tobi fie na fe nkwa no pon school ba na mo de sua de na bia akoye ediama na eba ni erasers a bebre na etuntombi na sanso ena graph book ene so yetombi yana kachi akwa benya biato na bibia akoye ede amount eye blues bookshop aso ye achemodan ene ebutuo se wo pebi eto koton anase o pebi bako atwa nini na kachi kwa onsabe kamina fibia enso akoye ede amount location no say ena esitie achemodan yene commercial bank bebi omo park omo cars no ena sedi hwanimu achemodan akopiema obenya no na fibia akoye enso ede amount woni blues ndi na fediamentumi anka no bisano na nkoma aka cheni na one no enso enche 0244293632 0244293632 anase 0203083731 ofre bloom bookshop wajoso eno adi nkomo na fe akope books papa to na bibia enso akoye edi amount yankwa na fe yemfa nsem no emfe gu akwamu emfa amount yes enti ye be hye ensem
Yes, into your chance, seminar said down you say Yamia Duma Dayawata, a game Cassia Pa, and also a tough from a winner, and so AFCON 2024 qualifier no last game I ball, and so your group Nusumu on ma, sound commoner a bananim say a dear Ghana, Black Stars, and a Central Africa Republic, and so at the game Nuna Eba, na eno ana papa, and also your friend Yaw among Kwamireku, Papa we, and so Eden Sama ba, or say Ghana, ye wo a din our football mom. And after your past glories, entino, and ya dear bet to me, and this say din and after your past glories nom, and so to me ask Central Africa Republic, no qualification, dear, a dear Ghana Blasters, and so about qualify. Yen to us enough for young fans, and so Mvengwa Kwamwa, Aba Yankwe. Yen to us enough for fans, and Mvengwa Kwamu, and some from them copium Blasters, I say, near San Swindin, come on from Formo and from now copium of Blasters, I say, and now report Abetoja, and then enumerate 23 players, and I say, I report to a training, no, Bibia and Swashasia, Branch of Fano Ali, the Sodwaba, Sansana copium as Alexander Joku, Omnina Abba, Nicholas Opoku, Baba Abdurrahman, Gideon Mensan Swaba, and Afe Abdul Samed, and so Alande, Baba Idris Walande, Edmond Adolande, Afe Pimo Kudus Mohamed, and also Pimwa, Niamana Ekoye, Papa and so Edmomo, Antoine Semenyo, and Nest Nyama, Omnina and so Abba, place in India, Joseph Prince no more, and Afe Jonathan So Numunina, and so Abba preparing it training no, Kwasu Nyakopo Ayadoma Thursday, and as a game no Etoja, Kumase Babanya Sports Stadium, Medimu and Komono, Ediajao. Yes, I game no one Edasu Ejanan himself, Papa, your friend Christopher Hilton, or Yana call up no, a dear Ghana Blaster and Captain, your friend the day are you Andrew Morgano, and so make key call up now, a Musanga Crebaneno, and a Papa or your former coach, at Jama Accra for Bobo Mohamed Polo, and also the same Kakra Bosse, Chris Hilton, a dear call up Poyano, Andrea you, and so qualify, sir, on also make it a squad, and Sister Papana Fred Jordan, the day you are, Mao Bianso and Chris Hilton a Bosso, or you Penna John Pinto, and also a former Blaster player, and also the Kakraka who was Christopher Hilton, call up and one needs to a Ghana in Antiasia Master, also Copepe Bida, Yet San Semin and so Ejao. Yet also a one and a branch offended that you are, and a Gusu Ejana no, and a Blasters coach, a fan Chris Hilton, or in some Kakadia, was say after Southton Sadifa Brantia, your friend Andre the day are you know, and Kofo Brina Egusu Ekasa, Sa Brantico or your honor toucher, is only Timbia Ebo, and Primpram no Casade, a Brantia fan the day you, and Motimbia, na Papano criteria bang, and Ojina Soa Otosa, and so Elfred Captain, your friend Andre the day are you went and some Kaka Chris Hilton, and a giant in Nenumbre. Well, growing conception is not something that means too much to me. From my point of view as head coach, it's about the squad that I want and the reasons for each player to be in the squad. So what is a perception side? I don't know, and this is not my concern. What I have to do is I have to pick a squad. And that squad can be made up of young, exciting players. They can be made up of perhaps more experienced players. There will always be, in the general public, a lot of debate about who should be in the squad and who shouldn't. But I also know what he means to the squad. He's captain. I know what he gives the squad as regards, and anybody in the squad, it's never just about their abilities. It's about what they bring to the squad. So yes, we are sending Bianas Blasters head coach, Chris Hilton, and then Brasa Branch and Andre Ayudie, or Branch and Bono on Nidia waja adia tonti dani dani na betumi gina so adia tonsa adia freno na obanso ayadia ne bono eso ni ye papa midimu nkoma aka no adia jana no besi no ana fare aka de tachiri osu kopiemu all Blasters na ese support no ana fe ono ntam any playing body no ana fe management no bibia enso ekoye ekokama enso edema no yentie ensema Chris Hilton esanso editor so ede emaye. The relationship I have with the management committee is very good. It's very good, it's very constant, because although I'm not here all the time, then there's never anything stopping me having relationships that I need to have and the communication. So I'd have to say that communication is always good. I have a group of people behind me, i.e. the association, the management, that are all after one thing, and that is for us to all go in the right direction. The team should be as successful as possible, and what it takes for the team to be as successful as possible. To see the development of players, particularly young players that are coming into a squad, the ranks that come through
the younger teams, and they're now in the senior team. So my experiences with my bosses as such, management, the association, is good, and I've had very good support. We and some as a head coach Edema Blasters Chris Hilton and Ajay and Enumray. Yenremu ewo YMB young members of Barcelona omo head coach friend Esiedu NS Alkins papa wensu so bepem Bremu Central hanom say ya dia football association ono so atwinity say chairmanship no ono so be contest na ono so ahwe so ono so betimi abeye no papi enso ejabo footballer we important say yentie hawa papa friend NS Alkins Esiedu enso eden confirmation no ebaye no kwefa no kwe no pese so ba akunya me na ni international ship na itini to tuni ma eko enkan so that there be any more players from Dream Central actually are representing the national level in the pese international akunya le ba ni ma me bien masasi de ni team de como le tournament the man de pray last video or need provide a bomb kaka. I think so. You better more sponsorship because like na bono sponsors in so you can ma we na o kwan mu a dey active wa ye social media so. Yes, enti papa your friend Ernest Esiedu ne nkoma ono so odi jaye ani. Ye na ni remu our heart of folk ni nkoma from na enumre kopioma na sempempem no ka say the glorious Accra heart of folk kama piemu awo kofodua ani mpatem na se pre-season no bibia enso etodwa no ana betodwa se nyankopon aya doma etena amobɔ friendly game etodwa amne susubiribi FC na ebono edetena aya ukuada game no etodwa nyankopon aya doma Friday na afama ko boktima ya fan Vision FC na bibia so akoye na de ma heart of foka na numre ni mu nkoma aka no de ejao yankwa mono ne ne fa mono ne nsem no enso entoso ne yensore enko Mason Greenwood Manchester United unu se oyomo outcast dia team no so eyini mu na omuyini mu na Getafe enso esesa bone de ejakwa yenjane kwa enti boy ne nso bra no be bo season loan enfa momo na eno ana after say unveiling nso to dwano dia social media handler eno so Getafe for ne dia no omoko posti boy ya friend Mason Greenwood ne no ana ewiase nyina amanfo mo toma no de se Getafe team ne so say team no omyeda pa for pa omu ne tima ana afi atenka enso emfa mamba esan social dia boy ya friend Mason Greenwood ekwa na nso ani dia Mason Greenwood no court etimi declare ne say oye innocent na mom no amanfo pina era so ehu ne say boy no dia oye ne de anso ani a ye de san common so aba ye na ni Manchester United and ni nkoma mfemfarmo enso mfama dia na se report farmo eba na sende ene se Morocco ni afan Sofiane Amrabat no empinfo apa no ntuma na o se na mafo jeti ene Manchester United fa Brentford na ginemu esia kan e de amama medi mu nkoma no bi no e de ajao Obekai papa Luis Rebayes papa we watin painting kwa brutal ya dia Spanish F no omo boss na nim say World Cup pambane dia eto from Australia ana afe New Zealand enche piano papa no so after say Spain eshe England or final no ono so ekofe a buyer friend Jenny Hermoso okofe na no papa we ya twena bozo pina na ne report eba and say Spanish F no enso ed apology dia bedra sinyina say dia papa friend Luis Rebayes ekoye no enya dia enso ani ntino mu nyina e de achaupa na emewiase nyina na onim say papa friend Luis Rebayes no coach ono so Spain and ban ba World Cup na friend George Valda ya dia o extending the contract Edman just 11 days papa no so extending the contract no Spanish F no asake papa no say papa friend Luis Rebayes no ne hon sam na edos pienti o monpre na coach friend George Valda and to adwuma no so from Spain and ban national team ye na ni remu e Chelsea na se de farmo enso ba na se Chelsea former coach e papa friend Graham Potter na reporter to dwa ene se nyankopon ayadoma after 2024 for England national team no as head coach na for ball edia momo nini na NSL prefer Gary Southgate no anya de obeto koso enso head coach edema England national team no after say obeko Euro 2024 na febia akoye de mano no oja adwuma ne dia NSL prefer Graham Potter ene kofa abode momo ene numbrede mu komaka no edia jao entro nyumre na de report in process Sergio Ramos papa no so FPS no o dane nani achirem e was Sevilla ne Boywood club no so akwa koto na kensie no so
na reporter ban say osnobe Manchester United na de Man U non komo pe say Sergio Ramos ebeba na mom no openini nso etimi ebomo Pascala ono so akopim e wo Sevilla na AG yebe ko na mom no Jordan Henderson ono nso abe defending the contractor ono so kosan wo Saudi Arabia o si na ohwe Liverpool na oni future because ohwe McAllister and after so both line other players are now club any diomochi o medford na onya bi mbonti na o say kwa no be kon Liverpool fans nyina enye se oyimo man na mom no eyo no ne Dutch ntina ofi Liverpool yere wasi akonya kopon ya doma de channel pa be senso atenka na de akam ni de aka cheni na enso de be dan o kase video kase no enso eso kwabena ajenim obrempon opokuwa na fa branch fano Bernard Mawuli gboto wotin nkamidin ere kofi ajiwi ejeni na ana yakentuma boni ere nsem kakra ere beja wa kwa ba drive no enso eso ye the champion man Ahenkan Gobi Kwakuyako bye bye Yamen Swinti ene de how yamen ene de achiri din ene Fosika Shobuto ene wa no wa ye die ajaze achiri din nesi kore nesi wadada banku na de dano ya kwetimi hwibo de for nesi Kwakuyako said you timi hwibo no bo so kai Orogwa timidi banku ni ya boss no timidi be 6 nese masa abisa afa me kwa be say break aba sesia me din di kwa kunkroma fricas when we send your police in your draw imbusaba mesa amama hoaden refuse to grow any offense wa beka ho ahoaden immune system o nyankopon e de awura ni padua no musam moye ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese die amanfo dodo no na di imbusaba mesa do ne ho adanse yese enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese nka ya wuti ni din ene ho ka na yemu ahyew nyina no ebo ye ho ban efri ho enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada na omunum doctor enuro no enum imbusaba mesa no a emomu ahoaden pintin ya wo muntimpo se yare ahye omu ho imbusaba mesa ewo kansi ene o maimu babia yeton enuro atufo mfre 0246 208496 imbusaba mesa police ni no edro no enkratwe FDA asayase driver jina na fa me ko obode ensa wom herbal clinic na me fa mani ko twa mansa ko ka dientia obi ade ne yade ko hodo mo a won fa ne yade ensa mbafie biu na onya na yaresa wo fa ni besi na me fa nko na so kwadwo ayaresa mo yade wo mo say yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe yade bi ti say stroke hypertension fibroids infertility diabetes hepatitis hypertension sexually transmitted disease prostate cancer infertility anasempo udwale na wuti ho saa wuti ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinic a wo mbeti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo huntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo na ase na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade ensa wo mu heba clinic timi say say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na say wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free mitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no yade wa bene kwana kwaja yalehwe obade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372 Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem tam heba me hye ya me kan se yi ba kun ani wayi me yensen bra sanya tam heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me kasa me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3D malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo emrom
Abidjan House ana baako so wɔ Atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dodoɔ na mu a wobenya bi ato. Frɛ 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adane ziba ewo mu no betu akɔ. FDA ahwɛ edwadie nkrato yi mu agye atomo se eye. This is the day that the Lord has made. Victory Assemblies of God International School is at 20. Enunti amanfo yeba bedi afeda yenya emfie aduonu nyankopon ayebi. Enunti ne yedi dwumadie ehyehyɛ so. Nyame ya adom a 18th September 2023 aye clean up exercise aye Monday ni Tuesday aye 19th September yeba ye floating krese efiri osoro ase kosi achiase hobe chisa. Wednesday no aye 20th September inter schools quiz competition ebe baso nabra suku obedi kan no obenya chede. Thursday no aye 21st September eno de ebe ye games nko a ye be bompe ye be bobo fa ho jimubi na 22nd September aye Friday 2023 eno ebe ye the background ye ne nananom empenfo ebe hia na kire se ya da ye dwumadi na di atrobia ewo akem achiase Presby School Park Hope se wo bi wa sembisa bia on from Mr. Forsen awa homaiso 0243 620028 ono no ye school board chair Mr. Bafo ono no ye planning committee chair freno 0544 47 5071 anase Reverend Frempong ono ye proprietor ewa homaiso 0244 17 39 87 Fawu Shemubi Victory Assemblies of God International School is at 20. Hooray! Download the Ghana Waves app Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download CCA, free. Ohimami ankambo juma mpem na asema yame mpem pao. Minua kawa kuma ato yem amaje herbal clinic esa enyadowe nyina. Wono mo esa enyadowe bi te se bema wayemre mpem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadowe bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo. Se krampo na mefe dware bana so me ho keka me te se zongola chi na achimio. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre wodane weni ede kire amaje herbal clinic a wonom ewo emfidie wo ho a wonom ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansana wonom amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo ene gas filling station no ene di nhwene mu frɛ won ewo telephone number edidi soi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa. I swear. Nyamia nim nukura ni se bread dania I was also done bi Preferland Hotel. Wow, what a hotel. Messi, mitrima me do. Me wife wa hen. Besini ko Preferland weekend zibien. Esan se, bia bia okope aswadu fie. Bibia bi wo ho. Management no so ye tight. Wo mo nipa ho do. Eni to kra ni Japan. Besini ko Preferland Hotel. Se wo di birthday party. O ware. Ana ye na de wo ba fi. Program bia. Bowra Preferland Hotel. Adentia. O car park kesi or baby green grass and kwada diagro kama na ne punu eya kono bi international standard ujali ni na kone safa filter mu punu su ujali a unse yes ujali ni pensio akona ankasa Preferland Hotel o wa dan ya udro bebre asa uju ni bra onya busan benya baby ada na so no kanji mansgo no problem ebo no sie ku enya nunku so pensa no ma awdo bia ya tuntumbo Preferland Hotel enyum tiatia so abri bia eninti achum dan manso ene ne mpatamfo ni na cross for mo she ho Preferland Hotel bamamo no ni masem de bia wo kwasia de bia eye pool party sanso e mutual special brabe didi na se jolly Preferland Hotel ewa chimanso wudu ani akyere achum dan kwa no so na Presby School na chipe 0551 187 926 anase 0507 640 302 Preferland Hotel Fresisia na yabama.
Minia, o the old team Medasia Brawa, no crasso, and you promotion be any promotion, promotion, papa no nabano, Festus enter the pen open, quality decoders, strong combo, DXTV with 1 month free subscription, near Bomber free, start time decoders, and also 1 month free subscription. Just a decoders a who be na open. Festus Enterprise, won't mean Sane, na a banner televisions are TCL, Android satellite and terrestrial televisions are Papa B, Samsung, LG, Hisense, Nasco, and in the Kikan Bebre. Yes, say Ebema CCTV cameras, any air conditions are installation here free. Air condition brackets, Bibia Obeto, Festus on Sono, or the Achadia Ebekofi. Yes, say wall mount size Bia, digital antennas, any satellite accessories, BRB, decoder wall stand, and your busso, our Festus Enterprise. Sheshe Festus Enterprise, a Chiliquine, our Achim Odan, or Nichu Messi, and a ye animation. Festus, our 0244 515849, and now 0269 305785. Festus Enterprise, decoders, any TV, Papa Ahimfi. Ago Adeshimema. Min Cranaboni, Frimpong Enterprise, a Jumura, what di papache, Intina Maniagisano. Namini say, a chim down in Potamadi, so whoop provisions, pa do matwa. Ajan Klein, send up provisions do munina, and the electrical gadget. Nina, our Frimpong Enterprise, a Jumura, where the papache, a chim down Mandalina Hotel, a sell pay, and a Frimpong Enterprise, say a babamba, me just security sudia, cameras no 24/7. Ejinaso, Unia, Nami Bepiamua Hano, Neko, Neba, and you many say your tea tomatoes, say your fried. Say a more, say a biscuit, say a sunflower, say a detergent, and a milu, milk, oh my god, never, Bibia wope, sanitary pads, and a padlocks, Bibia buzuze tam, our Frimpong Enterprise, a Jumura, when the papache, a dear bia wope ato akogu stomuno, you want to do so poor ha, a hucha, a papa, the wonderful, Mamu pe product bitches say sugar, toiletries, milk, drinks, any communion one need ya keka home. Akogu mu shop there. Money problem cry. Frimpong Enterprise drink depono. Our Mandalina Hotel, Abronsano, and a Bempa. Friend, our 0244 897 525 and a 0242 111 236. Frimpong Enterprise, a Jumura, what the papache. Ebrenaso, Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. I'm paying a beja. Best radio station in the East, Ahenkan 93.3 FM, at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Bro, channel so Sir Frames Oil, energy on the go, and then Ahenkan 93.3 FM. Edon to my bomber. A few way Ghana Premier League, baby, be a commentary battle from no. Yegina, a Frames Oil, and Ahenkan 93.3 FM, and the commentary. Bro, Anuti. We are driving in now petrol papa, diesel papa, fuel. I would be good cam, Nedu Bakwajojo, Nedwa Bajojo, Manquasa engineer, a Frames Oil, Yang any affordable product, say diesel and now petrol. You want it from you, be idea, annuity. Baby, be aware, Shankania, who Frames Oil filling station per Buffalo, now go boom, Frames Oil, energy on the go. A few way, a Kumasi, Asante Kotoko, Matema, Phobia. Accra House of Folk never say down till the bones are rotting. Great Olympics, Olimashi, Olinkwasong Konsong, Dreams FC, Mediama Football Club, and Avufra Aka. Me say, watch out for your sports host Joshua, Kwabena Ejanim, Enna, Kofi Ejiri. Yeah, the live commentary and Bremo live on Ahenkan 93.3 FM. Frames Oil, energy on the go. Flow, it's a frame on the beat. I ready? Nigga X, na.
Was Illuminati, Malamempa, so much Bugatti. Send your Mishira, from Dianati. Mishirano Maji, Ulisa, Mukunimidi, Unyame, Onya doesn't know the way that made that. Unianum, Yami, Bio, Nawaba, on Onion, Malamia, Medadona, Yamina Dona, Malamia, Medadona, Medadona, Uya Medadona, Dadona, Malamia, Medadona, Yameda. He be the most high God and the most high one, the cutter of the universe. Bless him up. The most of the wolf feeder. Never chicken and the money. Baba God, and I go there. Hello, Baba. He came in the bush. May you would in a yo, my am a me that was it. Me, I made a downer. Yamina downer. Keep the praise on. It is Mama Drive. You did this dream. It's a tough one. Yes, don't come away, man. And cows in the beast. If then I don't die. Well, yeah, then I was from it. It's your time for when we walk. Then I may all come you. Yeah, over. And your fire. And your fire. And your fire. So what's in it? And your fire. Don't visit me with your friends. Red card. We just meet while you dey ask for credit. Red card. I won't play my say Kotoko deal back. Red card. Now what's come on? Fine girl and smile. New meat. I like her. I chuck small way at time and time. If I get a number, I go die time. Let's go. Day one way I Bella. It flex me. Shauna. It flex me, make it pay me. The girls and tell me, say, you know they kind me. Wait, yeah, indeed, I'm fair guy. Yeah, I know we then kind guys. I blow kiss, no reply. When WhatsApp today, online 2 days. Red card. Check yourself, don't visit me with your friends. Red card. We just meet while you dey ask for credit. Red card. I won't play match. He say Kotoko dey back. Red card. Open the bowl. Man won't score more goals. Day 3, she sent text. Hey babes, can I get credit? Or this girl be poorly. I won't enter the nets like Wally. If you see him body, it do like more. Me I make corny and show her Johnny. Hey babes, you should pass by. I'm home by myself. Come say hi. Okay, pick dropping. I go sort them out, no problem. I go DA, I'm deftens. Make a look, I then in 3 friends. They there. Red card. Check yourself, don't visit me with your friends. Red card. We just meet while you they ask for credit. Red card. Polo swagging at you.
me no kasa fi say na me ho awe afena me control na chibe la di kene ni ade and I do your baby be able me to different me crash whatever we hear me na to go me so na me bro ni one sort first na me make hands on tin say me pie be da ku dem na me ho aye hi and I want feeling me na go di keke di achi di ni be siesi this na do me to watch ya enti hwe na bra ye twumbom say mo fie no hello swag na che your video swag na che watching on me who decade sims we be a camelas say one no me so we give me sick and say one pe me one of who no mamma mia me enkezi member mugangalia for gadget be fam mebo na for what asset bet na medo fie kuma konyaku swag na che yes swag na che say ada TNT say swag che akwa wanim pa sorry, buddy. Was a good job, bro. I do Bismarck. Was a more fire. Ni Ajay Kwaku, aka Papa J. Was a good evening, Kwaku Kroma Africa. I am connected live from Tema Newtown. A very wonderful, beautiful birthday to the fantastic CEO of Iba Mr. Kofi Ofosu in Cancer. I wish him happy birthday. May God bless him and more future years ahead. And I say God bless you. Also, bet me I share live on Facebook. I am Ahenkan 93.3 FM on Facebook. So I tell you, on Facebook who says here, sounds on YouTube. Obey me so follow me on my page. I am Kwaku Africa on Facebook. And as I got to talk, Kwaku Africa. You know, you embrace the things together. And checkers and come taxi drivers for Mutiana. Agaka Crano Nusiabo. When you say, see there. We were 24 minutes past 5. Counts at 5:30 pepe. And then some habeba. But before that, you know, Kwaku do have a chronic for say young country. Say 7 previous say ya dey be how. Ya dey be tete, ya dey be e dunya. Ya dey be e gu wani mu ase. But modern brand ni enhwe. Say be our appetite, B sexual weakness, prostate disorder, stroke and say what diabetes, stomach ulcer, fibroid, typhoid, fever, malaria, and say hypertension. Kwaku see do have a chronic. And there was over. But modern brand ni enhwe. Your lab was scan or and a massaging, everything you need. And Kwaku see do have a chronic. Me pacho bebre. Yawa kama bwabo Peace Town. Yane Jehovah Witness for Kingdom Hall no natural sir. Edin share ni mo beti me a friend 0530 4449 12. Ofreda osabi tumi akai. Yade ye ntime mfa yade ni agro. So atiase. Me pacho offer is good. So you should offer that but more than you can na pay offer na you should. One kasa na de wa dance here beba. Say offer no Kwaku Nkrumah me use ye no. Kwaku Nkrumah offer ni ye pa o. Kwaku Nkrumah aboa ama mafuo na e kama. O pese wadi aba na aba no ye fe.
despite nsu a etoni na boboren so be use liquid fertilizer chese wokrom na aban abom abaso. Say they are the locally manufacturing liquid. Yeah, chese koso. So atiase. Me ba jobebre. Say bia wa samanka say farmers home grow wa kemoda hoto agro chemical. Me pa cho wo abinasi Mr. Jane agro chemical. Sansona wa chance new abrim koko abam everywhere you are. Kede farmers trades agro kede bie. Maranata agro across so me pa cho kofolidia suhum. Wo boy do assume everywhere you go. No akwa you of 5 betimi aboa. Ama wafu no ayefe akoso na so waje abaso body ani be. Say ku avoid you amoda won so ya fro no abo abaso because na che say we do aba na e kama. Ofa obi ayu shebe. Okunkum Africa. Oya kani anko yo bo. Dr. Bednago Same Majo. Let me miss out some poem to say. What could Dr. Bednago Hoda? Unko Hoda, then you are making a mistake. Because Dr. Bednago Saya dear pa. Allow him treatment center. Actually, say will be adding the yadia bar. Or the Nije Nekofi and said there. I don't see more modern. Sonny Dr. Bednago Bedin's house. But Sisiano na enkaneno every 2 weeks be no bakruma. Eba be Shankrofor Dr. Andy Ho opposite Dr. Andy Ho. But Sisia Dr. Bednago mabio. And to say person in this house wa ya kokede. Mrs. Eya kokede. But TSO free akimodam patemana se kokeda. Get here say Dr. Bednago wa package bi dem out. And ya catch ne say free akimodana buy and you enjoy it because so free now kwa o asempa bi dem get here ne say obetimi a friend 0547 108 say yade wo ho ayade sa wo ho Dr. Bednago 7 kan kire wo sa o sa yade sunsum ne ani so ina aka say every Friday bia spiritual healing. I don't know if I shame you enjoy it. Or the Bednago coke bitters and so the aba. Say Oko Kennedy drugstore be or not wakwa jibi. Ko pebi na use you. Do need you pay. Dr. Bednago. Yeah, Charlie, but the near gum you for hot cash full of dish now. Show back for was a some basa chalky for one corner. La bugger be reflect dollar. Baby, baby, over my dead body, bro. And show the I don't holla. Men, you know, but then if you lose God, they want to I didn't somehow why you Edika catch us say assembly tete say assembly hawa eya na waba be boy amane ana sebra na yebemo akwanya wo nsem aso na wabro nsem na guo se obi ena tete wo ukunu bi tete wo yiri bi tete wo akwanya ode fa so no timi se ye nkwan bone ana se ebi kura meka say o ye lesbian we jai o pese o kan ewom ekira amanfo ana se we gay what ya say we jai o pese o kan ewom ana se bia o pese wu jai but why ya wuntimi nyai e pacho je number we na frey 0244 290093 0244 290093 na ya ne name komo mumu
wife. Brother no get size. Get size. Na 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 na. Bam 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 bam. You carry woman go club. You spend all your money. The girl talk say she no do. Na na na. Calling you my go club. You spend all your money. The girl talk say she no do. You can't dey cry. You carry woman go club. You spend all your money. The girl talk say she no do. You can't dey cry. You carry woman go club. You spend all your money. The girl talk say she no do. You can't dey cry. I'ma see auntie. Auntie. See auntie. Auntie. See auntie. Auntie. I'ma see auntie. Auntie. Auntie we mumu. Mumu. Auntie we mumu. Mumu. Auntie we no eyes. No eyes. Auntie no get size. Get size. I'ma dobio dobio. Dobio. I'ma dobio dobio. 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 You carry small boy. You spend all your money. The boy talk. 32 minutes past 5 o'clock. But Menchia. Odi for Kofi Opare. Wa kemo dankwa until D for Madre. And Reverend Frank Kwasin Cancer. And King of Grace, sorry man, you know. Adumure. Now we are doing 15 fees, so yes, I watch night. Wow, I'm a bit of Matthew Judia. Get now so him anymore at TV is like him. Oh, Baba, come on, say, man, so we have a home. Two no girl, we know the show face. Allah. If you know be something like a pregnant. Allah. On time, pet boy, some more dress. Allah. Oh, Kiki, are you with me? Like, see, that's what I'm crying to see now. Because of you. Ever we not do. Police for now more bury our honor. Hey, Mrs. Bonsu. Or your police in the bar. Mary Bonsu, what to say? Said was even in jail. As what the first half a kind of one Roger. Everything for Yamamajo. And some air will be or the aba. Mama Yenti, ye baby phone lines no amamo. Na Monso Madrin Chera, mode ebemano no. Na mode abana, so more beer. Na what me edia buano. Mame, on hot to say. Patrayo. Yadanya me ase. Bibinti mamemfa udin no nte kakra. Na wo se de ade na na ha wo no. Yo, ndase. Pacho na meni miku na na ho. Okay. Nti yale be bonu na wo frame. Nti mene enkola na wo ho no, mene be mano na wo. Esisi a wo yekuna ni. Pacho me yekuna. Wo free kuna mu. Me free kuna. Ati kuna homa mu kura. Pacho matim. Okay. Nti mi di dwa kakra ena menye ska na me yeso ene sa dia meto asase nti meto asa me ka se meto asase me de gijae ena menya brebi no se ono na asase no nko de beye project bi by wo sha asase ni nsuo wom to de ya enyi. Okay. Ena obeton ma me na chese asase na unya ya no ho ye nsuo but na wani je ho Pacho na manager. Okay. Ena metoye. Nti metoye no. Beye 2 months. Okay. Ena me beson daye. Me son daye no na enkrofu tu good wo asanim. Ewo. Asasina watono. Matono. Oson daye na enkrofu tu good wo asasin. Good nti. Me sorry ye no. Ena me so enye hwe. Daye keke. Inti maso sa daye na to aso 3 times. Okay. And I'm the to me brain. Me friend me brand I'm the to him say. Daye say na maso. And also ene sa dia. Yankofa wona wo hwe say wo tu efum agudi no. Yankohwe yemfa ne mbra no me hwe say e yampa say. Say o daye na wo so no e real ana. Ena ampa me de o say yo na me kofa ne bae. To obehwe no say asase no good abem. Okay.
ai tu ebe asase na utofri obi semu no afi de good abasa asase de good abasa sinim timi tu ebe me nim de hoka kire asase run na asase ne nso no meto no 5,000 okay 50 million sa ewoni panensa papers bibia wo ho no ma kire se meto adanse wo ho okay me nim ne hoka kire asase run no obaya asase ne kra no watena se adwen ho enti no wanya nto asase ne bimtimi dinam se one o ye papers one me ye papers papers no wo wo ho okay me bakra me de buy adanse enti yo afede ose wanya nto ono ana ka so beton no wanya nto nto ogina asase nam se ndenti na ajasa asase ya ye metua ho kadeda atwam kra me be ye meyiwo nam nsum se da bi mempene okay nti eya na o threaten me manfa asase na mana de mehu mempe de manfa ma de behu no mempe nti atakwaso sa me nso no eja oba kunafo a enkwala anum a me hwom na o threat me sa no menti ase nti na me de abase eti for moame because mata asase no etua kanya se me de ka me tua ka nti ye den na afede what's asase no oji a unton bi enti ne fine pa enti sesi ya no threaten na o threaten no minim se minya asase ni mu ma no na menyi misika o se no so menfa masase ena sesi ya so asase no na o hu se gold wo hu se wate wonso wa hu mensu mehu enti sesi ya wo hu se mutu a obenye sika bibire sa eno na akoyo da eno na akoyo medadwen no okay Abisha for your semper. Your semper. You know by Nasemunie. Sir, assassin or tall, you know. Yamiadum Sikako be P assassinasi. Inti, any debate. If you run out of assassin one in Semno, Abbas and assassin when yan to be mobile J or threatening, but it's ruined Munti. Oba bedan ye no obisa yen se onye den wonya mu ma no na gold abamu so de ije mu ena akoye den no na onso wadwen mu no na nka osusu sanka be den na den de me nya 20 into how okay me ba cho Ahenkan drive abo gege biro awdi ni ba bia o kasa free ofa na ni o ofa wanchi yetie kwagu ofa papa no apuro beso oba no okay etu oba no hwe na enye yi a ofa ne nko institution ni yanchi no okay na asuji emre o okay yes that's it maybe try can drive abozigi udini baby a okasa free but madam Sarah okasa free achimesibo yeti o madam Africa je pato ma papa no oton asase ne man no ma mi ni fa ne say so okoto asase no kwa ya de o se no ka se awowo wo so a nti o meji o fa ni sika man no onfa o meji na asase anko obeye ano ni ase e de onye no sa so man fa asase ne man no wa ton awi nti onfa na de ya da ase me ba try can drive udini baby a okasa free Mary ni amakrom yeti o Ababa wonu ntunu good wa mo fa asase ne ma papa no o threaten no yes o ma police fo ma asunte no mo nche no okay yeah that's it 02019444850554 820910 eya homa no inu abai asemo a etete na ato ne dadwene se onya asase ni mu na ontra ne baby ana se omfa ena ode aba abedan ye wonso wadwen kire de ni sense onya mu ma asase wura no na omefa na ade ana se yi ba sanka wudi mu ma ne so anka yi o ana wa hu sika kokko nti mimpo de nka me sanka ja mempa asem bia ntinka na me bra se de bi menye tu aka ne de nti ye de company fo kra ni okay me ba try can drive abojige udini ba bia o ka sefre efema je ni mbo ase nka je fi achimo dia e ma ba yeti o
na ọbẹ̀ma náà ọ̀nà ugbu ọba ní pàṣẹ àtàlù láti nìfẹ̀ ọ̀tún àṣàṣẹ mu ọ̀tún ẹbí ọ̀tún sika ó hà ní sẹ́yìn àṣẹ ìdí ẹ̀pì mu a yàtọ̀ sí wúrà nù ọ̀pọ̀ bí sí dẹ́ntì so ọ̀pẹ́ nso a ọ̀tún ẹ̀jẹ̀ máa góòlù fọ́ no náà wọ́n so ọmọ tù náà wọ́n so àjì ní sika ẹni àtàṣe sẹ́ kura ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kún hó kura nfa na ó hà ní sẹ́ ẹ̀ṣẹ́ wọ́n tiẹ̀tì ọba ní sẹ́ ọ̀hún so yẹ kura fún yìí ọ̀nfa àtàṣe ní ma nù bẹ́ẹ̀ ma nù nípa bọ́ọ̀ nípa. Yeah, that's it. Yeah, say more. Okay. What's that? Your friend pennyful in me the call two or him. And I afraid Bojuana your castle on by still now. On tin once. Maybe I giant can't drive. Udini baby I'll cash free. Okay, she won yet you. Papa, we are going to move. Everything has to be a banana say, one far a friend and to beat me Fabia. As I say, you have to have a toy and coin here. So you need a cracker and to know on far and now on pen nothing. Number 10. There be as I say, no one yanty as a go to Shimo. Go to him. Papa, I know so near 17 and a bit now about on the no. Oh, just said will be or the first time and man you. As you know, we only do be. One Jamano, Yamin is seeing. On one thing is seeing. Yeah, that's it. We need die na PN is no because so beson da ebia na omo to go do assassin na watone so. Nti oya adwen so be check eye no o check eye no say you ampa go do underground. If you run out into what I turn is what assassin no one card and out the bemano. 02019444850554820910. It says yeah go do no on your one. Maybe I try and can't drive. Udini baby I'll cash free. Yet you. Ya papa ni madam ye di enti asie ni mo enu nti na ode abaha so wa asase ni sunti ode epu ni project ayenye ye meboa yes na oba no se na ni di ho ana rade su nim dia to no enti na ode gold na asase mama sister no na dia enti na osana ne be play ho sa be twete no e ma ni nje ma no no fa ne fam na kwa so no wa to ye pepe se dia oni tutu mi bio okay yeah that's it but say papers ni wo ho dia nka enti nani abre pa nani abro o tata mi o eda menda she anya fadi agro bedru nyumre kra na me nso gujem I see be boss sexa en wo se mi pio adentra nipa na tata nani abro hey asemo dia this na o kan bi me dwen ho amenti ase ma to atua okawo enso de wi otata me yes asa me kronfo kra ta na man sam ha wi ase mu no na wo so ene ka kire ne se okay kan no kra kire ne Debio se mekano kro se menkano kro ene de me ame eno no me na minimo na nya daye na ba mu na enti daye ba mu aka kire ne me ba ja Ahenkan drive koko so yezegewe Bako so mun gola ni ka ka me se ni to ate good mean to no ta ta legi nti me e ka me kwa nka de on to good no fa na ta ma na go do mu enti na wota ta no asaso no so wato ta kan do no le di me di be ye bia no no nya na sem also ma ho so a ona ta zira na uba isi go di ni no so wo di bia ubetimi akotu gold ne sa na me de wasa ase ama na me akoto go so because so person has to stand on okay ayo de nkrofo ba wa na ukwasa ase na so ayo de nkrofo ba omotata dano kra de midwane me na America ena nkro anye se ti se small boys so na Argentina
on kan no kra nkyerɛ ne sɛ krate asase na yeska nti o de miemi nu yen kan mom ne anya ni sei bi o sa de ne mato yes eto de yinim but anka sɛ ne be ya ebema wasomdwe no ka kyerɛ ne sɛ asase no bi a gold abam nti o de miemi nu yen kan mom ne ntu ne nkyɛ ana ɛno so wonye no obetua me sika ne half amamia na oh that says sika ne de wanya atua wie nti ada sɛ 70-30 because wo ye dan a ono no di kan be a landlord was asking so. Na ni beje ho. I don't know. Say Jesus we born am na. Me ba try can drive. Bonzege. We di ni ba bia o ka se free. Me di grace ka se free wanti. Wanti grace yeti o. Ne papa ne mbra na odi ma me ni di na nya ne kwan. Because me na na mu say omo land ni bi. Okay. Egudie ewo mu pa. Oma ton ama obi. Ama nipa ni twa nti se wo hu se agudie wo no asa na mo bia den ntina osan ka se osan edi na sa se na wonim sa na wonim onya aton e pe ni posa de kwa hinfi ensa ma bie ye de nsa kwa hinfi a ensa ma sa na ebu yebu be nti no nsa kwa hinfi ensa ma bie nti ni kwa ma me no de sisa no de ma no nti so de langard fo ni kokota an for report no fa ne ho nhye ne nsa Baby yana na busia for hwe ni sleep papa no ho. This our papa deko betimi adi ni bonu wo fu mu ho. Okay. Yeah, that's it. Asase na da kwan one. Da kwan ho pe, e kwan ho. Da kwan ho. Me by to me yes me pa chai can drive. Oh yeah, Bonzege. Udi ni baby a kasa free. Yeah, my son to kasa free. Yetiu. Pastor Katra Obani said, as I said, no, or Kato Kotu Day. One Kato Kotu good. Okay. And it's a Kotu good media, and on your side, Radia. And to a party, when you go to go to the end to the assassin and India, to go to the as you go to Assassin, and as soon as brought for you today was so more. It took me 5 times taking to be the assassin. Only in England, and Pepe. And yes, I assassin of the Michigan. Okay. Brain so can say more. Say eson asasi sika na eson gold sika. Me to me there. Me ba chan can drive. Udi ni ba bia o kasa free. Ajiazi entry ben wo phone no mic no but as a voice in the way. Angie. Yes. Angie, we need to chile. Okay. All right. Maybe a giant can drive. Hello, good evening. Good evening, sir. Me pacho. Assassin. Udini baby au kasa free. Me kasa free abobo ya me danso. Danso yetio. Me pana oto assassin ma oba no. Assassin a wo ton no wo se enhio wo assassin no. Yes. You tell you, abi a wo mpe no. What time will be? Na what time will be na nipa no de wo se enhio mu e dey na wo mu mepe mato. Na mato na kanya me na madom so ama bibi pa be pie mu a wo se me mfa assassin no mfa mawo. Enyi na kasa se mu yi abi a wo mpe no. After the idea, not to be given what's happening. Maybe a milk one dear, my ban on fast as a man and from Manitina, or ban often who could get police station, and call report a seminal, often something quite in fear, often who could get a unity be a man running in me. Master, I don't know. Yeah, that's it. Maybe I try can drive. We didn't be our cash free. If I catch a feminine, because it's free. Yet you. If we can talk down, is a you need Biliana, and it be per se so much in EBTA. If you are no, can I take a phone about us and go with my cousin or something? I don't know. Put your banning cut in Kula up a own assassin or toy. What tone would you also the Baywadi and I think yours in Tump and Two Tamu?
It means them, I mean, see the Sicono, on for Papa and Cocoa, on Koja police station. On local JVR, as I come from where you could with my own Tom Woman. Not for months to be honest, I'll phone Congo. Okay. 02019444850554 820910. I can drive. Udi ni baby au kasa free. Fia dokua. Yes sir. Na etisai. Kasa du ni ntie ye. Kubi no bre mi bi ache. Mate ebi ente bi benyi. Ne o ye na nye. Wana no ba so ama. Wo so me fia. Emi wo kuro. Uhu me. Ena wa mfrɛ me. Ehuru atikwado wo ba odi. Ye nipa boni nipa. Ozo ba o tuye ba boni no zo mi so ma se. Ye tio. Ba se mi aba papa bra no sisi no. Enti de be ne se me de ma dua ko nto mo mo omutu gold no. No fa ni sika ko pe be fufuro anje. Yeah, no some police force so nte because zero sisi no. Uchi ko kwa edi ni ma. Ade na wo se wo mpe no. Ebe de sika pie mu de na wo pe mu sika di. Yes, yeah, that's it. Chesubu afo nyina amaye. Asemu die. Asemu. Me ba try can drive. Udini baby a okasa free. Me an mata ba bi ajini bo at. Be ma ba yiti. Akini ma oti. Abi atakwan o. Aha. Yiti. Omo ti ajama fokoko na. Enne ana wo so mu tuomuka ye tuwe se ye tia ye tuomuka no tuwe se gold wafia eya asasi uradia dabi eya mandia yes wo fa na to asasi no o tuomuka o si owuro o so na wo ha wo ne se nipa no o ta kire se asasi no ni gold wafia mu dia o ni da na ko no so wo to tuomuka dia and I will try to go and keep the no problem. Okay. So help him. Now what try what shall carry? Upon the course of the year, no Japano and on contrary. All right. Yeah, that's it. 02019444850554 820910. Eya homano kara unse nunsia ba. Yabe so near the nunsia Kasiebo edi abreo. Meba try can drive. Amozege. Udini baby a okasa free. The frame of a react me kase free manzo. What variety o? Papa no easy for. Okay. When we say no ho achiro no aton. Ni pambe de say dey we dey dey on fa ho. Nyame aya dum na say go do apue mu di a afa nu ani abele. Ma me fa nko court na onye na asase. Yeah, say. Yeah, some. But maybe giant can drive. Udini baby a okasa free. Wa bisa no what ya? Mami asas no to say ka de kwede. Nsi me sit down. Who sit down was so? Na who sit down was so go to go di. Say na you say wa bu mla no so. Nsi de me media. Enya wa wo dia. Ubu za mu amutu go no kwa blemu a. Ni mo nto ba no. Eso port ba ku bu. Nenso obetu gold was no. Eso sika otua. What I say? Obe sika juma na was so. Those who sit down was so dia. Dia gold need to sit down was so. But to go to dia. Asasi wa mlabia se e wo se ono che agudie bi ewo ono che ne pepepe ezo abu mlaso etizo beto abu mlaso dia kokosu dan si so eno ano no yeah that's it asemo enti siziano ba memfa last call me pa chop majo yeah jada udini ba bia o kasa free the kasa free went me the Grace yet you. Asana Brane can inquire some of our sister. Me pacho. Me Jina Wansa. San Quasi Assem no Chin sign. But I'm sorry, Patem. Ye that's it. Twaso. And Brane can and Yam Brane chase any panel. Your honor didn't seek and what on and land. So the best send or pay and or dear. Then Sakajan is there, obviously, or so be sit down or so dear, was won't sit down also. Don't sit down or so dear for Panasa, man.
Enti sister no open asumdwe enso be so tene wi ase enyi che bone bra o ofi on chen ko police here open the ko police station on ko report so ento ho ne emeti bla no mo fa ne nsa ne nsa ne se nipa nkwansa e be ko tete be no obo pa no mo bo na ade okumu ana so mo ye ne bone a oh okay enti no fa ne camera kwa so ngina asa ase all right yeah that's it yes there was obi frɛ now so fra ma intro fire on the person about wasem now okay no next time na akolete on that's it enti mame papa sezi obi mo se asase na otoye se odi besi dan wanka se obetu galam se obi mo so se emfama no obi mo so se say now me nkwada enye nkwada adwumi go me akwada namtia me ba join can drive abozege udi ni baby a okasa free mama mi asimi kase fashion yeti o asase na otoye no onu no ni se go di shemu yes aha na sede obi bedi ka ka se obetu galam se wosana sede onu no ho training no asase so beti dai ada rada ya na dum nya gold wo so ana nipa no to asase ni man no tete no ha nti no de aba na oba ka se obetu damo so dia won tie bi nkan na onse na gold shata asase so